Testing.
Teman kami nak kami ni kami ni nanti kita kemarin ni teh kanti kami ni teh kawan ibu nairin kami ni kan kami ni meawri senari tanah kau dia sen kong kain sesuatu nampak Prarabati Madam Speaker, ya Ukraine tabakati takan usia. Sekian ampana arwah pendayari ini isau taruh tinai no. Nabu usia temiri takan ini aki, tapi nai pekonani kerja pana pemirin taya jenani pe tapi me yon pota jero pana tapi roya ten kawai kai rokon dia tapun diri nakon yon titai yo kalau bersatu anak yang kami sedang kayu rom temen tentu pota kini maku di bukin diri anak baru hati kita kaya enak kau em temen itu Biti Madam Speaker, kurine ikai tahu di seti yari temen meterawita dan sirik, ay kukurin nang anak kaya tahu ter. Ikukurin ko ang di seti at tiaw siya iba yasan to pa kita kangang ayo idon no pota ng makuri ni mo man di tem 3 dili kayo. Yai tuan di truck ay ayaw pota ng makuri ipa ni ate na peto me pota on ni kiyay tanaya ni kaya skupas an ko kia ni barante ni korap korap temeneta bukan dalam selek temandai desati Ilang darabati temita kakati ausra kayo inang karapoy kakay tawo mana pota kinmokri di kita pun ngayon kakana nangin nakroyo nangin tamaro iska kowa yeti truck oti tapon ti tubusi meriyati karo masina ti an kawai kai kakuwang pa ya kita uti tawana ti truck na busi ti bilita karinya kimana pota kinmokri kanaro no pa kuna orang kita ini nak kalau kita tahu nak buat pemilihan daya ini dari kita ni apa sangka ini baru ngaya kainti anak kota kita mau beri orang darab. Korang pada saat ini ya pasti kau mic, nak kau minta minta kaya kana. Berapa? Madam Deputy Speaker, ada pasal ini bukan seleka. Enak dia nak kayo, menurut no pota kita mau korap. Korang pada tebeneta tesati. Orang darab pati tebeneta kali ni kita nara kaya kalau kau ti bukan ti silak kau, ay pun nak kaya bukan no silak kaya pun ti kalau pun pati kaya tahu nak ti tebeneta pada orang gina lu tu busia yo atau antara atau yo tu monti ti kita monti ya, konon dora yo andina lu tu yo, orang gina pawari itu ti kaya kami rumah orang kita baru, ada Korang pada saat ini tebeneta, ya angkaya ya pun tapera ya kukurai tesati. Nggak akan ada selek senang ada selek hari mina ada bakal kira untuk tesati me pegang temennya hari ni. Honorable Petero atani poren aku yang tesati. Korabate, Madam Speaker. Ikan usia temeneta patera na bebeire kai swimen panin boya kain te preschool yon porosam anu te. Korang pada saat ini nak kakam sedang kayu iron temen tu botak ni makuri bukan teriri honorable ruat kita kaya enak yang temeneta. Madam Speaker, kurine ikai tahu di seti temen nak kurine kami jadi yang dan sirik, ay kukurin nang anak kaya tahu tiak. Kukurin kami atata ikai bat iteran po ayang anak kita andi ini tu preschool prosam mau ingotaya, ipun kainis meta kaini payde. Ibigin ka po kia tandi ini itu preschool korap. Korang pada temeneta bukan dalam setelah kita mantai tersati. Korabate, temeneta karinya kita tu bodoh diri. Aku ikan usia temeneta pati
Ari tera chenga to sina tai pa na panin doi poia tan ri kai pa busi be kan panin poia me to ana ye yang ki be kara rik yang na skon wa kon ki daria rap Korapate sati te minita. Korapate, Madam Speaker, teng te kuring kong wat sediba te kangapusi tera edeng sekali ri kain te tatutar ta maro on classroom ngai dan ya akiro kon trai pe ri taparin nari nakona na parin boy wat naron to wan te maro on class to wat umande ri at pe ya kau gidi ai ya pe patan tan nang ri ai ni ya pe pa mesti to ya te bai ka pakai to wan pa ke ya ai ya first aid certificate an to orang ai pun ta ya ai ya san na kai yor gen dai kai ada mga tauran suag tige main tige apo akan haperin san ron dai kai yang tawarin poya non go tenga wo tige apo krap Korapate minita. Te sati po kana misrek ta kawatai. Rapat ini tak tahu nak kaya tahu mu tahu kau kana tahu orang pakai ya ya birth certificate tu. Tahu ane tahu betul kau tahu kan nanti tuan nanti lah. Terkait ni peri bukia tani ini ya kena tahu au kan tani kau apa nongora ti tani ini men kau kau ai kai dalam dari asan tapi kaya busi. Pekar ini bayar ki kena asan perang lagi men terbuat lagi ini sabu busi pa kau kau ini ayan na buset binita iya Muhammad iya pe yang yokonan dekan ibu bogin kau ngaya aramen ay kain daron de atang dia pe te baka kina konti te osinte kora Korapate sati te minita. Korapate, Madam Speaker, korapate sati me bukan na stek yang asa arabusi dira kali kente pe parte first aid kai ari mo sto diri ya kona nokong kai dara garayara ya kose ka hotel situ wana ka wo tu dira nakin te be bayo kona na layan teo kan de MTC ke to Red Cross crop Korapate minita. Po kana misrek ta kapenian tai te sati. era pa dimena era pa ri ya ta ta sa de sai bu bogin an sai ta kina tali ni ka ai kai pa mountain ta an kar ko itaro bugin karo kini FSC era Korapate sati te minita. era ba te sati na nororayon na narara kani pa ya yore nang krot ka ya sebenarnya yang mo kay te tamdi ni pungan pundok itaro bong na to sa tan tan ni tandi ya ke ando mo itaro ba nang pungkar ki pe patra pare mang nang emang krok tangi te first aid pare na aro ba ita bur pa ya te yo ang tawran po ka ngayo tapon tas nakawan ba MTC sa mga riting ba MTC ke Red Cross ana ko na outreach yung program may kayo kan mo jero ba yar ana ko na ando ka at telman mate nari ya taro ba ya krot ni ba ya yan mo ko na yung program MTC at Red Cross crop Korapate minita. Ngaya punsa ron restira kan ya osna ron restira karimina. Ana ta baka gilom de sati akarinek de mena me tarate inayeta honorable tongani peya proyekta kwa na ko imtesati. Koralo pati Madam Speaker ko ani yung tay panna mga matari kong sila kaya ng panna club gi meaw nakangit kan nabubusit daw tayo kay di kita milita akarinek ada tapi nai patirang kay na pepaidi yon mga wakinan karawal de police ada ite yung waki meron na peto matap tuwa tayo Korapate sati ya. Ena kaya akam sira kayo ron te minute pota kini makuri bukin makurian kari kira ke angati metuan kora honorable tike wataras. Ena ko te minute. Deputy Speaker, ako din kurin ko ang wati sa ti akariniya kita men na may tarawati na yata pa nang tawroy yung tawon mo ko rin dinano ati bubusiya yo. Koraba, Madam Deputy Speaker. Korapate minute. Te sati po kanam sira te montay. Madam Speaker, ilang daro pa rin kita milita akarinek na ang tan mo din ako nila ang kaya mo ti tamero at ay kana ko kaliya ti Madam Speaker at ti sira kayo ang yaki po punta bikit na bentin ti mano ko ay ron ti at sa ting ko ti may trawaita ya militang kaya kay karinek ti hari ti kais ay ko ay malinay nabusiya ti milita at tono ko ni ngay
dinanuan ti kayo noy tayo. Korapati sati ang mic. Iya, korapati. Temenita. Berapa Deputy Madam Speaker berkita sati ako ati nara work plan yang kay yang kuat kantor ngayon pa nara tak berapa nara tamli ya babak ang kuat to kos we te brisa ributa te yarnak ba te Bailey Bridge kaya te brisa rekrok men tipis sereng kay ya kamera nakin kay ada nara mata ya ni temporary kay ya na brisa puta ni permanent ang kan yang kuat tamli kan te ria rin sini apa esero ite brisa ributa sinang ngutang kan dapat narin mo siya na kung katumay sa makuro tapo ka na uwan na tangilakin ti sira kayo na ane ka ti na man tu tanang para sa tanang ati senti to ko ti brisere ipon payment na ti smes na for the time being my nanya sina kati meto ati katamaro makuriya na pa na ti meto an kamenanak karo ko ti tayere ena ko nang kanin karaya kare ti pisare na ko tapari kan sa rapatan ti brisi yon bota krop Korapati minita. Sati po ka na select takawatay. Yan nga panahon ka kahit tayo konti minita ng karinig ko kimya talang magul. At tapon tayo kami na po bubisiyan mga rin kanalo na po ay kariya ti minita. Kanalo po ay nang makina kiti magpulian tiran. Bubisiyan yun na rin ay tiyagin na. Ako na nuki ako na kaya apunsiyan kakantik yung konti tayo rin na po inamon pa mga karo ti brisa yo ya sito kina karo kina ko na kiti tayo ya pepe ti apay na ti Korapati sati. Madam Speaker, ako tayo na sati anak kain na nakawa kaya sa muyok ko pangayakin na makulin dito yan ako mito to sa mga pun dito kami mangkuit sa tiya at ako mga dito kami am kaso sa iroro imain ti karon ti makulin sa iyo kanay makulin ka awar di ka kena nakarawak atau na kain na wakil bakain ti kaw tapon na mga matakan ni kana mo pa yakin dan katira kaya kibukin ti pupuk mo kangan katima to aro rin ti pulis sa tina kay imain na rin ako ranto ko ay permanent na ti mandik krop Korapati minita. Kapanin po ka na select sati. para po ti Madam Speaker ya kahit tayo ti minita karinig ko kimya na kay kanang itagiloy ay pun lagi po ka na ipun takarapor po ti kahit tayo ya tataling ati tayo rin na kung nang data kayo na ngayon pa ya ti kurang kaya tamal ka pa rin ilang po rin ito. Korapati sati. Temenita. dapat na pa tiraay na pa tinaon sati Korapati temenita. Sana ko narasira karimina. Ay tabi ka kirong ti sati. May bayang temenna. Karinya kaya honorable Pedro tani pora ina ko imti sati. Korapati, Madam Speaker. Kan siya minita alina mente pota kin nakaw. Pati meto akain tapon tibiki. Ibugin ayaw sin kamay turo pa sway men meo. Korapati sati na kaya kakamsira kayo irong temenita pota kin makuri pukin tiya kawa ako pa hindaramirawa honorable di panatake siwa ina ko imti minita. Probably, Deputy Honorable Madam Speaker, you can select. The Speaker ni gurin takin na nakon sa tiya kaninig teman na may bayang pa asa kan na sim teman makuri at itirayo. Koraba. Korapati minita. Pukan na select mantay ti sati. Ya, rapati minita na kaya ng skroyo. Ikan ora to ay o kanten nga ya penitensa ke ang isikan ng ora di minita ta kanaya sa ang ya to kinabe makabukan di sa kinapa. Korapati sati. Ang mic. Temenita. Probably, pokan select. Eko wa tapon ta raw ta kan tin dire yan na ti ayu ko emina yan ti simpia. Yani tera po makangaki no po mga imo kay ti yon spare part ay sa nuwagi ti ana sim ti na ko ani amilay na yung boy kay mana na ko ba yan tararon ti the ben ni rock ito what mo rin ngayon wa rock ano na ba ni bubog yan ti ano po matas pero
Korabat minita te sati bukan nam sirake. Dapat minita ko ari apun jeni ni menti takanga ayun dari tahun tibi ke naron na tahu pun ko kawana era pa kaya era ki peraki ni ria kanya tahun aku menti CBPL kan nang kataw-taw di minita ano na kun tinga yai yang ne era ki pa kaya kakin na yo o kanta nga pun ora na pe naki abu alita kin bubusi wa sa karwa te sa kayo krap Korabat sati te minita. Era program de silagiti tibidi mal the honorable mal tibidi mal speaker ti kaasbun nana roman taino was na de tai pandinga yana sei akawan e ki ti de tag dan na mari ke pati tan ari ti kai dai mi na ma en ti ena bodi ne man to tan ba ti pai ai ki yon be ya ngapun ning ni ma ye a ti ye pai de be wan ai ko toro inga inda na ai ko pas ya ti tuan tuan na ba de Terpunari kita terang pain kamai tu, terang refrigerants kita, ya ki poro inga ya, aku kerja kakin kapon lagi, yang terang ada motor protokol kita, tuan tuan na beri, tikas kita apa kan nanti, jadi ini ye jono lah kadang karo kita on terang pain kamai tu lagi, terang ya karo inga ya buat kita mau dia nak on karo kami tu pai jera pai kan kain nok, begitu jono yak. Megan dengan di sekolah ada bangalan cerai seperti pekara kan autan lagi teranerik. Sekolah ada bangalan cerai, man dah kalau kita makulian. Karena pun kain nano ayu di setia kan dia sakai di tadi mangai nyon terakin ti waktu nanti yo pana man. Okan tadi pana ibu bogian ti seperti malam sakai korap. Korabat minita te sati bukan nam sirak tak penyantai. Rapat itu minta aku ayo tahu pun takaino na pun tahu kaki tutan mo ya peyang pare aketi jauh sekali itu lagi yo apun peran dua tak kaki ni ya kaya yang ia tanda kawa nang apun busmain dah kekayangan mikir kini ya kai pare akhirnya kangen kamai turun lagi ngayari kapun nanti roy ya tekan tadi ngali tapi kaki botos kabar pun nakon minta itu nakon dingai kekanga yang akata utau na pakai na peyang pun dingai roy ya orang kantoring apa kami tempat yang ni lebih prima kata, yang lebih sesuatu yang luntur terjadi apa, ayah pun yang ini ni. Bukan aku sesuatu kita sahaja yang sih. Ayah, nak usah demi itu. Kalau nengah polisi yang kata tahu, yang terjadi apa tu ya, jangan kiperia tu yang tahu makul. Korabat sati te minita. Lawat itu boleh select. Ego, sekolah kita tahu terjadi apa, temuan kuat. Korabat. Madam Speaker. Korabat minita. Senang ngerasa karimina, ada tapi aku kira untuk sati ya karimnya kami kita tadi temenna, honorable Sinyan Raya, en aku yang sati. Korabat Madam Speaker, aku karimnya kyo, ayo tu akan usrek, yang tu tapi apa, nampak nerot mau Kona te minute akademia kin temsia njakin na pa ya pa kaya temokuri yon katian te electro vote tikto wana ibukin takawa at tanmayaki butaritari erap Korabat sati na kaya kakam sila kayo iron te minute te bota kin makuri ibukin kating na pera o tau te akin anwa honorable Harry te kaisten ako yung te minute. Korabat Deputy Madam Speaker, ayo kaya kan na select the city ya kan ben ta kali lek bay tari teman the speaker ko ni kugrei ni ko mo the city ya ni may tari pa punta pera pa ni makuria ayo wabis meta council and tari korap Korabat minute bukan nam sila kita sati. Korabat Madam Speaker, ana ina pa minute ito pa kangailan ini ko kukulay pa na minute pa ang ayam epon makuria kyo kang ayay dirara may rolo basta po ata maning at yakan na kita tayo suku yon the shelf area ya pun norian pick up tubuh buat na ayara pati dimini tawa ngaya apun karoyo yang na pun si tubuh si pa kang ay yung may pun mayroon dimini tangi maroro na ngayo pa kang si ata taning angay kang kaya takindi kitira tiraro ada kang pun ay tiraro ada men tubuh na ko tubuh na
nasibu siya di minute to enapun wa kon de kaya takinan ya. Rap. Korabate sati, te minita. Era paling bukan de na sirak de sati ya ko yang kata sabu sani meruru tu tanah yang anda na sirak kayu ko irang ni kakukuray pa pudi de tamakuri akarawak ko kang apo si kaya takin de tadi distance men de mukan de tadi tapu ni kongora na konti ke kang ata akan de tay katarak ay tau ba tapu basic pare kang si de tuwan ring de ba kainan wak ata ama kurian ang kan de tayar ko ba kan de na rekanta ring aki bukid dira takay ni beri bukid de karawan de tuwot era itaw ba de obis de meyo ana kiraka tari itaw ba yeri kita pai tuwan are karoko ayan na bang kan de sente tamakuri itaw ba tayar ko basic crop Korabate minita, te sati. Madam Speaker, benar ke ito ko senang semaya panante di militer karinya kyo. Tilang kero na pa ako nan ko pare ay dala pati kang atasan mo rin ti ga bu pare. Ya ko nan ma kina ko na pangan ni nanti kang ati bu wat nga wo bi no no. Ay tay na kun nang ni kuray kain ta ka wa. Tani may yak ngana nong panante militer kuni on ka wa nang kaisa. Ang ya pun de ko ay wo tri to wan. Ay era pati minute. Korabate sati, te minita. Ya itaw rig de bukan de sirak yang tayo rama de sati pa saka suka pa karuan tamakuri ya tapi nan dirimina yang uya pa na poisa de pupusi crop Korabate, te minita, senakon ganara sila karimina. Ana tabakak mi round te sati, akarinek te minita may tarawat inayata, honor po, teriyata manikiaki, ana ko yung te sati. Berapa, Madam Speaker, yo jangan tahu sirak. Orang ini mais kain terawih kita ka atuai mende ke manangaya nama kuri Australia or New Zealand mai mi karawan tuku ke ya pokor teri ke ya wo tanga wo pi mewo. Jadi kira ke matakanga ngai ai kunan pusia te tau terang ke temine tere tapena. Ai na tekna kon teu se yo. Ai ai kai di kita pun kamakuri ke apa mesian ko mesian ko kiripes ai katoroi kia ron de kiraki apun kan kiripes kamakuri dari kin nap Australia New Zealand America. Korabate sati, ena kaya kakam sila kayo, iro unte minita ante po taki ni makuri, bukin kam makuri, o kari kira kaya na yako na pa, yaw meta honor po awya kisena, ena ko yung te minita. Kuraba Madam Speaker, korinek ay mali ikan ko na kaya tau teka, pada na select man sa teka na mitaroida, ay yari te merau sa te yari pan te honorable pinto asa me around mane kain makin nikapene. Ay yauri niya te Madam Speaker te kain te Paris akamana may magandari asu kayo nung tita metawai peso sa resiran tayo asa nga pararan kami uri na ko yung te Speaker korinek te Berestes menta kumina kam karinek minita kam karinek te ditan ta kaita na korinek me tanti ka pena kam karinek tanong oran ka pena tayo panante mewo te merung akan pena meori Meori. ayo ra kaya tau teka ikoy ko nga sa tiya karinek o teo sa iyo pa te meto po te makul ni kakai ni karape peiriki kamakuri yon Australia menusilan ay sinano kun nada ay kay kuraba Madam Speaker. Korabate minita, ayaw si ko mic. Aya, kaya po ka nam sila kita mantay te sati. Kuraba, seperti Madam Speaker ya kay tawri kite te militan na kaya ka pun kaya kan lo te siya kaya tau te apun te metuan kari karawa tabe ni kakai makuri bukia dulu kaki maina ibo ko sila kana si masih kan tarawih daga estima tu akan unek na ya makuri to no po tabun pari subo tabun na rari ko ke to no po tabun na so ite ke rari ya apun mais te po to nome da si kate kakai po kai ngande umwan bukan umwan sila ki napsiya te minita ay takin na yete ya kamakuri ay pun tawante ya pa kana po sen kawariya gi to pun mentitiam manok to an pun kaya mga rin ka batimini da po ang nga tira aron na samayan te ya meruro ni asan ni karo uro Korabate sati, te minita.
Ko era mati sadi kari kin pokan na sida ka ibugin na ro sadi kari ka en kapur ko wa mai sana ka makuri ti tau te kan ai non te yo ibugin yaman ka kairin ti makuri ai ka mais ali na kunan kai tera te tera ti ara pota na te ai mais ni ki te ara ron dikira ke ai ikurin te kin pa yai ye ya be ka sabansan kar ko yai ke ai ra ka kurin na baron do ko yai ke ai kai na tapun Australia New Zealand ay kan tapay ka sa ko iyo yay ti artan ka makuray ka mga po ka sawaki mga yang kay ron teyek men ay kurile pen tekin na pa sa pen nikaro ko I pukaria nge ibukin pukaria kan no ang ko yo na waki na kontiri ka po nge yo re kay no tamay sa eriyon ta po ke te makuray te tra de utero ke re ang ko ina waki na ron montiri ka po inarikin na pukaria yena babi ka tabi ka asal pen na ge ka ti panaya patawro ina pen musmay arkorek meron bolan ge bolan kan ina pun tanapun anata may sa yakan po wala ba discount tapon ge me ibukin ti tra ti tumon ka tayo akay na no mo to tinimen namen ge gina i trao ge o to kay doro tabi ti metam speak ay to parang ka guri ba ya ba tabi ka atawroy inarikin na Australia New Zealand Ibukin ka karigan ya makuri ara puta namat. Kurang pati minita. Ayo si ko mic tayo ka. Maya te pokan di kam sisra kita sati. Rapa Deputy Madam Speaker ya rapa naga tawte kari ko sati minute rangus terari kang ati takamakuran ya pun kiyakin garo yan te to na te to. Pokan te skak ina tawro ay non pe na te yote. The speaker kuna bisa terminado. Tapos may sila rin kayo. Tapos the job opportunities ari era kini ya kan kini bes. New Zealand na Australia. Kang ana dia pun mesin tembak udah dia. Aku nak kamu mo ye era ara botan na. Ente te yo. Kurang pati sati minita. Ko era pati sadi kan yang pokan na sila ka kapun men de tayo por main do konti de ministro yo apun ipos ko naro may maina ge di ko tagi may kay tapi wari ana kos ge jadi kin ara tan ka makura ke asan de may maina ge ay kurin tagi na pa ye kay ka na po wari sa na wa kinanga ye ge I main diri ke po ana ro wari angko sa mga tawran na hindi tagi ma pukari bolan ge kaya ibu po kan de speaker ko nek Kurang pati minita ayo si ko di kam mic. Te sati pokan nam sa takape te takapen yan tay. Ako na pa era pergi te minute ya kari nek. Muka benan sih kan ina ide kima apun ada te pun dapatan daw sirak. Tira no te orang benda te ara botan namat. Ayai te ausirak ngai kanga e kowa akanga dorong te lepa. Ngana iri imonta indi kan passport aka ko mananga kire pa ayan kai otai ara ro dikirek o yarang dot na pa aru mo dagira ti bobog ta passport mari sikana tay ra pa bonda yo to ngona ka paisian kita pun iri garon aya ana tay ra bodo na dot passport dot ra nari angkai ato ko banga kana monta indi kan passport ko dikiri aka ko monta indi ba nalaki pa ko ko ai kan ko ro pun an ro yesina kita ro yo pokoknya nggak tata kalau ya rapotan nama tu. Kurang pati sati minita. Kau era pa ti sati kan ke bukan na sila kata. Ibu kina ana ro sati ya ataupun nara rekorakin ka pena kamuran tayo. The passport tu orang may bukan ti am katawroy kana nang iri kamana ke me ti orang ko wari na kilompa ko etaw katawroy bukan mana ngana asan kosan karo ti interview met to employees kain office asa songko pa kulang katawroy ko bukan mana lagi kara ko pun pilih mo na per katawroy passport o aket ronong aro irom kanga ira no wo ye pa kuno mana ko na ki ikar ko de ang ko opos sanda diano ti interview ibu kan ta makuri katawroy ke may ru ara offices men office kora pa de timsi de speak up already
Korapa te minita ya busi ko mai ka. Ya busi ra tante ya ta ara minita na pai tan ka ke ha sa ururingan rana ari si siringa ra mai kin ka to ate tai si sar meroro. Ara sira ngandari ari mina na tabi ka ki me iron te sati ka ni ek me tari tari te menna honor boss in yan raya ena ko imte sati. Korapa, Madam Speaker, ayo. Tiyakan na usira kaya te kawo. Yon to te pipan te payo. Yay te pupusi. Bukin karawan te kamete pay yon anga ay kakuna ni mga kamewo. Ni ka yon tari-tari. Bukin terita ni mew o ni karikaman. Kung natin minita ka rin niya ki bukin tiyaka wan tiyakin na. Pa tira te update yon na iyo. Korapa te sati ena ke agam sira ka yo iron te minita te pota ki makuri bukin ti akawa akau pai na merawa ri panata honor board ri panata ki siwa ena ko imte minita. Honorable Deputy Madam Speaker, you can select the city of the Speaker, I didn't go in Congo, the city area in the Mandamay Tated, by a water in Magur in Corot Committee. Sanapani, Mukuria, Corgonta, and Tawa, the Bill, in Benawa, Yon Tated. What about Honorable Deputy Madam Speaker? Korapa te minita te sati bukan sira ki. Korapa, Madam Speaker, ay nangita pa te minute. Ay nangita pa ba, ko ay asan kakamaguria na, ano ko ra ke dan mga kamiaw at kangate takanta ni ngari itabigan tayo. Ngapon niya na ana maruro te minitan tayo kana kore. Kanga ana tarana batitirari. Ana kunani kamiaw ay ito te kiripo kita teraki. Ay kasi si pupusiya te minitan ana pun kunan makan kita apon si kamiaw kana batate te beniaw. Erap. Korapa te sati te minita. Ko era pati te poka de select di Honorable Deputy Madam Speaker. En di bima to wana ni ya kana sen kawarak kan tuok yo andana mo de sete ya kalinek. Di dai mo ayu te nuwa kana kunek ba akona nkaro te nuwa kin te banyo. Ay ngan tran tawa kana sen kana ko kin ondana mo de sete ya kalinek. Yon kawai ka tabunu onomaru giang antikan au giang mai si te tawa sen karaya kin on tinan ni ege te yon kan no tabun te mai sin te tawa ne sen dai no on tinan ya me ko ala yo to na kari ken te tawa ke yo ar do itagire te kira bu te sete ya kali ne ka akona ni makaro kin kan tara ke pa kan wan pati itara na wa ki de dai yo aswa ki mo ngai ni kabugi ye kire bugi ka akona ni me on dran te enteni morari ki ne ya kana kan mata te ka ba ke ti dran ka te ka kin kire bugi yo ke ro ma akao kin ngai me bisi te era nek pa sandfish ani akao kin ngai mi bisi ya me palo ana karo kin kabunga ki kai ngamai tak me kan ni kan sawa kin bangan na ani sepai mo na on na rapon na arni kakatay ani nakaraw i tamay asa ko na bangal ni mga taray ni yon akan ko na ben hindi ka pa kanuan ti dawakin kali kire kayo yan inagro ram ti siya kali ba aprendin ti abmoro ke yan na may ka ben inon ti takatara tarayo bukan nga pa ni pupo kayo ti honorable Deputy Madam Speaker. Korapa te minita te sati. Madam Speaker, ay pun nake bukan tisdag ba ito ba pun nangin tere-tere ti ngati ti maruro ba ti akin ti minita silang inukukurein dong ito pa pun nangin inukukurein dong ori pun kain narap mo ko terte sinapun ko ngati minita patirang gero no pa kunanda ngaki na kita baitiran ari nga ang kamiawan ti kire pukin tiran tinande yai kayo sekala pari kiti minita mana natan mo kuriya pun ti tataw ka yon ti karikira kayo arap. Korapa te sati te minita. Era pati ayo ko wa sa kita sa sigu yon na ti Deputy Honorable Madam Speaker. Mo ko ina no konta kanda ni ngali to pa na wana no yara bodan na na itagin na ya wa ko na kai kabunga ki yit me gan sa wa ki na no konta ri mina. Kora ba asna oyen ti ro era
Korapa te mineta aya pon rauna nan te sa te me tari senan kon kana rasra kare mina ana te paka kira un te sa te me tarau te ina iata te mena e honor po te rieta meni ke aki ena ko im te sa te. Berapa, Madam Speaker, yo, tekan dah usirek. Mais kamu akiasa ni puan yang makul ini kau kin saman. Jika kaya yang makul ini min nak kau ni spemis mai kiri pes. Kunan usia tu minit dapat terang kaya nak kau makul ini kata yang kare kaya yang makul kaya muan kau ada spemis. Atau tenim TC ya kana asan pen ya tai. Okey apa tapi lapan diri. Korapa te sa te ena ke hakam sira ke yo iraun te mineta te botakin makuri bukin kam makuri kare kira kian ya kana pa yameta honorable auria kisina ena ko im te mineta. Korapa, Madam Speaker, yo kaya kana na stekte man siya karinik may tarawita. Yasa upotakin makuri ni kawari on karoy ni te kay kapo na kampanan kaibu kay kakinakin tiwan nape bukin daytan ay makuri kay mon ko des pemes atay TMTC ay kasan peni itay o ay kata at penapen ni ring kay TMTC. Korapa, Madam Speaker. Korapa te mineta te sa te Bapak, sebagai speaker sekarang parik di menit na kaya kongoran, nako ya, kaya mo kaya, at metuan ani kakanta ng arikin ayam ako, ate tamon bukan te silagi, kunan kami tata, kaya kinatutan na, kanuan anawag kana yakroy te menit, na puro roy kana po pa, tawantay yabe o kampana kana yasan kata yang polo roy mga ibu kini kalong prayer kay mo erap. Korapa te sa te mineta Erapa te sedih kali kini bukan na anak sedih ayu kan kaya kana mentau teka. Tau sekarang kita buat utana ti mon na ko ti spemes may taron ti COVID-19 dari menu tengah ti metuan. Men te tayan yo ti tau teka esen dan no pote kini makul ni kakay on karki kampana ikaw ada angko amak pergi kaya orang kini karwata iyo te mon kampana te hefi may Australia te wana te IHP may Pukaria ari kaya na kay mo te wana te APNL te kampana may China te wana te Kiwi Rail may New Zealand ani men wop me te wana ki mon kiteri de ses permis an karwata iyo te ami tautera ke mi ara o ministry te me esan me karwata ile ki me rita ki kampana te pewa naron ti HHP ya po kami di kami main na kay pa iti tira ang kon pangaran ka mo ko na ko ara kay mo kanaro pa era yung mga pakan kay po kay why na mo ti ka po ito wana ti kampana may tsari ya ti Messi kay ayo ti kampana kay po kay ereng buburan ti natin ada ang ko ang tawro na pinusmaya ko rak ay ito wana ti kampana ti kopek kaya wag ti tira tumakuri may kampana kay awak ti tira trita mga yon peka kay nanu meru ro kay na ayek kay nanu meru ya atapon montiri kay po kay to nukan karatan tawray peka ay ako sa ko ni bangwaki na iya gid ka bagray ara kay mo rapa Madam Speaker. Korapa te mineta e busi ko mic ya te sa te bukan di kam sirak Rapa Madam Speaker ya karapa te minutan na nakakamaguri yan, ang maguri ay po ay ngani lang ikaw ang urano ko yan kayo mo. Kasi po po kanti sila base yun na anak kaya ka yes pasan kaya ka yan na tapos na nakatuto may natan maguri pato ka natin yung kuro nun roy do puro roy yun to ka ngay daw wati tiwari yan nakangay na ko na to kinti tayo to sinakono ka makuriya to nimyangaw mo to imina to saran ka nga ang wala pa no ya kita tani nga ba ito sinarikin dari tumuan nimyangaw ni sinarikin dari tumuan to tubuan mabet ay nanak erap Korapa te sa te mineta ikaw era pa ti buka na sa tiya kanina ko sa bonore ron tayo na kanta nga pa nara era ipupu kiti kampanay kay kana era saro na puro mga iya ari
sa kampanay ka wala rin pa kampanay ka po para rekan nga pa ko nanda pun mani yan at korek ara kay mo kay asukun tatarin ang kay di Madam Speaker kana po ibo po kan korapa Korapate minita tesati. Korapate Deputy Speaker kana parik timinit atapon ka penen te silak ngayon ko rin te teknik ari kanga ari nga ka mention na Madam Dari nam kaya ka te minit ano yung para akana yung Australia akana ngayon ko rin kanga ang kaya ataw roy na nagyara ara kurak sikan nora ako sero yan no ila pen kaya ako atawasan mo yung Australia ay New Zealand Korapate tesati minita. Ira pati sa di kanina po kanina sila ka antay mo ay ti record ero ko nung biyago ki yung Australia isang tabon na ikama ko rin kayo the Kiwi Royal New Zealand tangang tabon au kanta nga pa dito yung kimen na mga manangari ka korek yun ako kampana kita po pulihan na pa Australia ira pa Madam Speaker Korapate minita. Ano pasti ko maika. Ngaya sana ko nara sisira karimina kaya pun pene po kan te sisira kyane ada da baka ki ron te sate me tari tari temenna ya ona po sinian raya ena ko imte te sate. Propa Madam Speaker ka ngay ta kan usira kani te nampan te ruat na ruau kuna te minute ya kaninya ki bukin to pota kin nakawan ta kin pa asa data kin meruro met kampana at Christmas Fishing Company Limited pa kuna na pen karape pa ay karikira ke akabawan ika inanon tayen karaun ke the gauge farming project to putaritar oh ang kana asa tira min ay meruro yai tu tanah terkairan dengan metode untuk ya ki efek dan negara teminitas. Korapate te sate kay notes te takairuan warere kaya na kain te taipora. Ena kaya kakam sira kaya yo ron te minute nda bota kin maputi bukin ti akawa kaupai na merawa honor pori panatake siwa ena kam te minute. Koraba Deputy Honorable Madam Speaker. Oyo te kakan te silek na unti silite mana kanig may preter. Speaker arine igugurin ko ang te silite mana may preter pa yet katara bukan karukuan te karikira ki at kabu bai ga itari on the mogor kanaro na pa no roy on konan kat rekomane na wagi te karikira ki ai yon tara. Koraba Honorable Madam Speaker. Korapate minita wakan nam sisrak te mantai te sate. Rapa Madam Speaker the minute ya karinya kya eko ka po neyo sila kinisi kang ate tururing di kakin kang ampun si na pupusi at minute pare. Pun ya kamen ya na kaya ka the minute ya nang itang roin yonte kang ate karikira kay. Erang ina pang kaya pun team ato ayo. Yang kakanta ngayon pa yung nato ya ko naringin po karon te. Arnil meawi ya meto ya kariki man airport and namet ate kan tawa kam mokura kita apun nakam mokura tirati ti cage farming anang ita pati minita ari basa sa tatani nga toro ko na teritoryo paris lang imatayin kasi nako say na paris nuri tenan farm na bay kayo mera pati minita yakan kanano ay karabati minita katinyek Korapate sate te minita. So ay pati boli silika ko ti Sabusan, esan sesal meroro ma ki IFL ki Christmas Island Fishing Limited yon ti kanta ni ngayo. Andron da pun re sa ti ai ne wa ki mo ngai trial yon taro. Enang sing do kon pen ni ya phase 3 and wa ki yon ti tinan case farm kan inon tenam non norek. American kan esan wa esa wa ki takni be trial. Sa konana pan kan tara ye kanta ni nga kaya kasarata pa na konan man makasara yap makor isinan kun taro agan oran wak na yu parin ron na si sataya de Honorable Madam Speaker ti kan na taki de nek ika ke ponen bobo kan na magi de site agan kan ko live kaya de te kunan deng kay no gina bet mai sarawat kaya ye kasarata pa na talaki ti ab makor isinan kun taro wak ya tawroin an koroi ti ayan
we got on the say Kowa, the Honorable Madam Speaker, but that is the one of the more and see I begin the Takan Gariga. Our country of Anibuga, Narapati. Speaker. Korabate minita. Sati. Ako na pati, Madam Speaker, ako nga po tayo yapon si na karapari kita minita. Yung kaya kahapon na kita, tante yung kanan nung taking karira kayo. Natapon mo na mo, may putari-tari pa. Kahapon nga yung itatapigyan tayo. Meron pati, minita, Madam Speaker. Ako wan, tasa punta lang mo na mo sa di ba di. Era wala bakan ayo ro. Ito sa no day no di tay na di. Tibedi Honorable Madam Speaker. Era pati minita. Sana kung resira ka rin mina, era tabi ka kirong de sati, timena me tarabayeta ya honor po, tiyeta maliki yakin ako yung de sati. Kura pare Madam Speaker wayo. Ausrak. Timeto na kakuwag masin tiyak makuli ilu dikrak. Kaya po nakita masin tamakuli yon kinipasin kay tara may siya teron dikrak. Yan ako natin tawtekan ng kapupura. On kamay tari kita yan betul na kon karikian makuli inalon tuwakin diri. Yakin na lang natin chipet. Korabate sati, na kaya kakam sisira kayo, irong timilit ang tupota kaya mapuri, bukin ka mapuri, o karakirakian, ay ako na pa yung ameta, honorable, auria kisina, ena ko yung timilita. Kurapa Madam Speaker, kurapa sati karinek na nalasira kita bikin tayo, ayon kaya katawteka. Yang upunta kin makuri, dino na nakuran diri at the Philippines Institute of Technology. Karabe pa yung kay anak kanwa, diri na kuntimana ka, ano yon nariki. Ang kay siya na makuran diri, tipi-tipi isnan ko rin Philippines, nakarikay iritan dito ada na puto ka karakan may sinmakuri, iya kararon ni kirak. Kurapa Madam Speaker. Korabate minita, tisati po kan nam sisiraki. Ora Madam Speaker, arabarik te. Timilit na nakakata ko tayo ng sentagin. Oy ayo buto kan daw au silaki. Ako wag pa. Yang dapat kariri, impuntriri yang ada academic para space itu dan keuangan itu dan nanti. Karena osno, apa nanti nak aku. Jadi itu emak kuliah di tahu tega, hangai kata ini kindari, tahun gari kita kau yang nakon tahun university, kita yang nakon negai. Yang ada program hangat tu pun jadi kinaki sektor tani kapana, anak nakon university me. Hari ini jauh kan ya apun kan ada pada jauh community, ama kui kai itu apun makuri, bukan pun self-employed itu nape yang mana itu jauh lebih orang betul. Korabate sati, teminita. Ikaw ilar pati tesati karirek bukan na strek yang di auto makuri. Ita beri ka makuri pa yon ayo ay kurin takin na pati KIT. Iya ana program at the TVET ge ari angkoi ilaro the program at the TVET program ayo ari ikaw ngai te tatero trans school levels ge ari sakita kandan ge barna ko university matra yang kan course ay karoi buki ge naro te trans trade courses ge bukin te kapenta te program matra te iske yang lebih te ana certificate free ari yang ana ko yeto kora kai ari kandan ge pangana ipene men KIT orang kaya ke yamakuri yon kini besa puri sa pura ini pernah wagi kaya ke IT ada ikharabe pernah ko ane pere the Island Learning Center ke ayore esan wagi ne ye payang o ye meme Christmas ke ada kantan nga para ada korak ke yon da pe akibu ke le ayron kanga ro ko yon taro ibun kare ke nari iri yon taro ada ring pesi ni tinda kon kurai ka yon ya makorat ne ei tan ne iri yon ada ring ngakon na benda dike po kaya ibun kare ke ya makor Pokora pa Madam Speaker, karena ibu kayo lang sati. Korabate minita, tisati. Korapa Madam Speaker ya karapate. Timilit na kaya ya karapate na ni etekin na ni ay ya program na mera ibu yon na. Ikan sirakin na kanaro pa tayo so istari tarwait. Are erang daw tang kaya ay ako nang ngana pero ni ante ke yaiti. Ako na ipo nang ngai na pa insurance. Ay no. Karena aku kuliah di TKI aja, aku ni saya
kita min karo ay no ri ke kwa gri ako pun rin ulan naka ako kamen kari ke mare ay ikan busi ate minute ay iko na kami tatargi ante ya kan ya wa program rat kaya pun diri yakin bege yo to apun ka bin tan be taro yo to am ke ni taro Korabate sati, temeneta. Ko enar pati sa tiya kanina kibukan nila sila ka punta ko wan hindi pa makura pero kayo no ti dira ti the learning center yo andaro na rita kinna ti abayhang abememe kismes wak mo yon ang kay ay yay takataw pa na wak mga wakin ako yo na kontini kaya po na kontini makura kita pewa ayo pa sa ulo nga taraway ta ke sa mga monopay taraway ta kana era pwede kami kabinit pantay hata kaya mga anak ko yagi takanta ng ko at tarawit ya pun kan mati taraw gi bugin ti tira tiri metra me ngakawar gi ti kain ng bakura kaya sono ko taraw me area sa kada tarawit sa ururingan an kanwan dara araben arawa kaya yun kontay kay bay era pati Madam Speaker. Korabate temeneta. Tesate po ako ng sinag takapanyantay. Madam Speaker era pati minute ada bayar ada pangulin nanti atau pun jadi kita ada temen ada entry kan aku nang kayak ini ate bang anak dia kena perang sekolah jadi ya anak nak apply apa hakina berke pa pun naik nanti kita kurai tidak ada apa yang kan usir lagi bila tahu test ni loro apa dan observation ni kan dari education system ya pun itu academic setelah ini pun dan ini tu tiap orang ini tu dan andar oke ataupun ini tipe dari apa sih academic untuk kita tay patasi teru itu biasanya ada pun ipun successful dari academic stream terang ada apa nori itu IT next itu terai yang baru baca institute ya ada promotion program logo itu nan ini tu tiap hari kita itu nan ya tiga kali pun ini mana yang nan pada hari ini kita kau apa kita betul nan dari awas nama mereka bukan nama kulit dari apa pun self employed ya mau pesan apa Korabate sati, temeneta. Era pati sa tiya kanina bukan na nakaparin sila ko enak na ramen sa ti da sa nakatayin da kameron nga titira yo pa yang da pero di ka kapayar ko ke di ka rate ya ke amin ay buki ke ay kakilan da tau bubra na yari ke era pati Madam Speaker. Korabate temeneta. Oya popo de mamai kani ura taurana Haya, korapa. Te arstrek ganari mina. Ena tabaka merun te sati agarinya ki meptari tari temenna honorable Sinyan Raya. Ena koyem te sati. Proper Madam Speaker, yung musete, militante, dako pa na pupustutan mau tabi ka mga kainis na mati kung ano tapon mo. Kuri tabi ka usraki nampa na tupo tuwan nakangay. Yay kakakatay yon temen tepanyang ti abalaw tabayo ariwaki na kingko yon terta data kina apmokoro na patapu ko waki men kakakatay pa yapun konan waki na kiro ito karikira kayo baya to kina bataman en po na ko yay konan te kinda temiri ta karinia ko yay nakantani nga na po ta kinumokori mga waki na takarikira kayo na kuya makuro akiyay na loyayay data na taritari erap. Korabate sati ena kaya kakam sira kayo iron temere te bota kini makuri bugin tiya kawa au pa ina merawa honorable di barata ki siwa wena ko temere ta. Korabate te siragi temere honorable Madam Speaker te mayroon sa tiya akalinya may pitari temen atau waisan ada pun kan atau nuna pada pun nanap mor tu orang te mor orang pun nan di tiap tu orang sikiroi begini ya kan kari kita kayak ni tegi apa napa yang kita pesa kana ye namai ya ye saya kau ada pun tu di honorable Madam Speaker ayo kayak kan speaker ini igurin kau ngah di setiap hari teman teman betul pak nama kuliah tu bubusia yo ay mi pota kin maguri at pota kin lako aman ka kai man ni poka ibukin ma kamnawan te payaw yon putari tari kola ba te bidi honorable Madam Speaker. Korabate temeneta ya usi ko mic. Bukan nam sesak teman tadi te sati. Proper Madam Speaker, ano yung mata na
ana maroro te minita en senang itu kure indong panana area para sapun kaspuan ako ina mana pota kini makuria senang ini karapang kay ibu semaya te ngate busin kairo yonte mga kamawan te menne te paya nangin rap ariet Kurabat Sati, Temeneta. Ayan, era pati bukan di sana ko wan ari naon na isang daging na di sinawagin nga nila mga karo iti tiyan little busi ya tan dong dong kapan ya kamen di SI sa daging na di tuwa may bukan na ko kimol karo kite kami ta payo punta ta asan pa rin daw roy dong dong kaya ni bubuo kibugin mawagin tuwakin karira kayo narap mo ulit sa tiya kanina kapatid, hindi ito apat na buwari, kap mo ulit sa buwari, na kayo nanuayo. Mga ngayon sa bayi, sa magulo na kung takantaningan, sa wayan dito sa tiya rin, yung ti progress, kita lang napitit, kaya pakayangan, naroon na yun. Kora ba? Deputy Honorable Madam Speaker. Kora ba temeneta, Sati? Aya pun nang rawak na nanti Sati may taritari, sana kung narasila karimina, ano tabi ka kirawin Sati may tarating na iyata, temeneta yung on report, iyata may nikiyaki, ano kayo Sati? Madam Speaker, yo, no sila sekarapat KCCI on members na yawagin din nako at takakaro at busupuro ni katayan ngarin nako ya tayan pesilis pa ang natara at takakaro patuwa na ay tapon ni karin mane on karigiraki ayo ipuno ko na ni karigiraki on kamay tamanin at takakaro on dek iyay ay karikimane tan takakaro tan talwa at takakaro tirana no nori te tau tera te wake yo o tirana putoka ay konani karoya ay nakula non te kantani ngari te takakaro inang puno ko nandik pa iya kari kemane tan takakaro dik teron dik yake berapa Kora ba Sati kina kaya hakam sila kayo iron te binenta bota kini makuri pugiya aine roron nikita kita kakaro kamirai Honorable Ruth Cross Consing ano kayo temeneta. Kurabat je speaker akorini ikukurin ko ang wadi sa jade men na may tarawayita pati tawtega yo e putoka onarin ka nga dirita kimerinan tawtega na business yon tatakakaro o ayo are pon kanwan na kaini pay tawtega are karikian the tax deduction na ko ya business akyay boboki ni putoka ya pota kin takakaro yon kiripes Kora ba temeneta bukan nam select the mantay te Sati. Mr. Speaker, una parte de militante, te takakaro, kuwa sila kayo tapos mo sa ron kaya kakaro. Nandang ko sila kiti militante. Patay, kaya total na may bukon na rin kayo pun ikatayan dari, iwa sila kanda ko sila ki. Bukan daw sila kaya rin na kanga ikan noragi may nanatilat daw teka. Tinaw rin na puto ka. Anak ko ng karoya. Ay ako na nagdita kakaro pati. Punta pa yung karikiman. Tirangan ako yay. Hirap. Kurabat Sati, temeneta. karabari gide te kurabat speaker karabari gide Sati may tarawayita ibugin bukan na sisra ko ba e punang mais harani kaya kan te sisra kayo ba pun tumakurina te abura aron kariglaken the sports paneri ba jangan karigdaki kesrang karabate the KCCI bugin na no yo anay pupuk yo na yo snora dereng dirang na koraya rang successful kan wan na ya ayo waking ke karaya tournament na no era ba unti metu at tau dia kadi kare kita met KCCI yo na yo kanga men naratain buwi na ay min na ya ay ta ha karo ya tournament ayo ang kai konoria pa ipunang goro-goro na support tau dia is provide the venue Ospan pera ni kaya kaina ba ay busi kan di KCCI kanga po initially bon na ya request pa kanga dira right nan tax deductions ke dira support ay ka na kurang di kino ko businesses pa kura na pa ya ka dani mani inaron na ya sponsorships na ko dinan sporting teams kanga ya taragi data an pa kanga po na yumon busi kan di KCCI ba enari kaya ay tax deductions na kon ayo hangayan titay mo ayo sa kaya mo ay request ay direct request cases yan data and rin na kwak ayo man karawa kaya ana response to daw kaya ayo ang kanya mga pakayan na ana makulit finance
arakan tani nga bana bun tabi ka gina bana kundi cabinets bana makuriya gina ba aron to support ayo ya era ba Karabat Benita, bukan di kem sirak di sati. Berapa jadi speaker ngai karbat itu minit aku saya itu payah boleh karau nah karena mantaya kin karau ke mantaya biasa karena sekarang sekolah kontri karau nah apa bukan tahu sih lagi ada bare pun masih karau kin tapi ya tuh kan ane rapan bare karena de aku akan jadi private sector atau ya anak kurai dari investment temen nah yang gua tengah tadi ngare katian terari itu sport academy ya kan tadi apa ya istilah kita itu dua orang itu strategic plan ana kamang mi website soran bedo ko ginda sanora ami yang yo de sport ayeng ko de yang de sport academy ye yana yang de to de ministry na de doctor kangan ka tera batan na yo are kana bunto kaput mi namo bata to bunto busboro ayo sino ko de busboro I put qualified I put ko ngani kan ka makurak na kan ka ko sino ngem na bio put meta ye kinek panga tera ti yang nan ka pa ori ye yang wana ke ta así me lo que ne pa so iro in mi plan ke ta era Karabat di sati, di Benita. Raba merin speaker ara barik de sajing ibkin pokan na sisra ko ko ye na kan wan na an kaini beari gitu musinnan wore ire gire ke met the National Institute of Sports ai bokan na ban na kanga bonding infrastructure na ba arena supports but of course the National Institute of Sport in ban kainan wan na are ngaire kanga bon kan wan na master plan ibkin the infrastructure the RK the Robert K Waswa Stadium ara sport complexes digeges kan wanna bara master plan and of course kan bun the National Institute of Sport and no kunande ke kan wan but the sport academy sai ka ko ai kana mga punde ke ba kan wanna ya ay strategic plan na bitan sporting federations ai ka existing ke era ba Karabat di Benita, kemudian bukan di sirak di sati. era pati ada esa ya papa kita kawai ada sa umat mi ta pena list to ko ngai yo ibu sikan ka ngari ki hota ti sira puri yang wan de per kan tani ngani era wata de kira na de PPP ya de private public partnership ada de kana ara ni bobo ka nan sport infrastructures o yang de wata de nan priorities nan perhaps atau ya itu wala de kawai na and ko mo de nan dari dan private sector pak makan boy on the stadium makan boy on the run rap sini ya Karabat di sati, di Benita. Raba merin speaker karabarik de sajing bukin bokan na ana sisra ko yang sirang karabara bana kon the private sector the KCCI bukin ay yang wai ka mai so yena ba PPP ay ka ke tinan public private partnership ay ka asan de ba ka yang ibukin yang wana sirang ni gugurai ni karigidai mera private sector yon na yo nang ni ngai nga nora ay excitement na ba kan the private sector and no kon the sporting facilities and opportunities so spum confirm doi ba bun nang to hagi ti yang wai kai sinama bun karawi ni kamet ba yon na makuri na lantai na inang dara ba na ba ka ngaki na ya kan na ministry yo na pan Karabat di Benita, sana kon kanda rasira karimina. Ari na tabi ki mayroong di sati. Ya karinik di mana may meraki ya honorable muanata yentake ena ko yung di sati. President Madam Speaker, ang kayo po na umunta itirak. Ayo, Japon na kumaul mataruwa ti minita. Wakanya para na kuyong utag makain meraki ni kapan. Ay po na rin yan na para apa kasi po kaya amen. Lagi uray na kay. Kumaul na kuyong mga na kuyong ti species to ka-woman. Hindi doon ta kaitar. Minita at nga datanti yung kapan. Kaya ako rakan na pa naman ni Maul. Nakangit ka na usrak. Kung natataw teka, kita militar tapinan, ipupugin karawan. Tiyono pa'y, nakon nausin orak, manis, yon merakita yak. Kurapati sati, anak kakam sila kayo, irong timilir, tapota kini makuri bukin katay na pera, o tautaya kayo nanwa, Honorable Harry Takaysa na kayong timilita. Rapat tisaday na nasirak hayo kakana. The speaker, rapat tisaday na nasirak. Ako
kanta ni nga pan anaria insan ni karawa ke yau sorak menes men wantiriri ke yo ngkana irin pakanuan na plan mereka. Korapate minita pokan te siraki te sati Pesi na ba te speaker itaw pa yarang kari inang tere kakani ron te dimana pangana irin pakanuan te plan ma irin pakanuan te plan abunda kena tuwa na karawaki tawag ngay korapate sati te minita Era balik de sate bukan na sirak ka kaware. Ngkan kana agi makuria kanuan te plan na punte pun kain te makurwa hariana makuri ke na te makuri pun men na makuro te kain na makuro te sate. Angai kan tapera pas nakapaka marin te makuri kana sa ke. Au kantaringa kana nau kantaringa kana makuria apa dia ina petamane sangkain kana ko na ko meraki mangkana e posoi makuri narang kau ngate di sati makain meraki patirang ke akroyo kana di pakan wan ya plan klub korapate minita te sati ikara bari te minita nek pa yarang kari te ai te yara si bukia ka nis ke ma do norak te klinik ma era papa ya usungane te na ta sa ye era iskiloi ngai yang kaya ngai perakina ka ngante tiri kiai ma tau ngai ai kota ke ta sa ye ma nis ngai era kana ya kiri bo kaya nis non tiri kiai apa katin ausing norak ana ko itara rawan nawi au ya te naus uwa me ye pa au ye sirakin kanta yaga Ito po ato ko sa iyo te speaker para te naus away apa away kati non na itagina kita temanin makuri ato ako te pera na pero yan te ani ta sarili pa na tele pa tagina ki bugia ni at sarili atagina pa nakita na tepe ana ekisa yaus manes aki abu suguna pe tani ngari pa irek ngai to na busi eta ke kawo ki to an kabura ki te pasi te buina te tenga na ko meraki Potaya kita. Tiyo. korapate sati te minita era balik de sate ko sinangin no kawa ga songo bangai apa ka usakan ya tanda si ka angana yautai de speaker tutana madam speaker ngana ta si ka para tutana ngate rongorongan dana ana mena merake ke bayangan na puntirite pa ke kangata kawa ki pa na ta ki pa montiri korak ayai kangate te maintenance plan na pon document ap makoroke anen kan dari akaro ko apa hasani karawa to komite re tabe na re mena yo ap makoro yasani karawa na aka to ana savi ni yon announce tere yon announce to norak ke angara ita ko pa kana te case ba te akinda te sate anana asara ban pon noria kan te komite yo ari ni nanon na ana plan kan di meraki ya ita ko ba meraki wapua hapi mewanu atanga terima tuwana te tara hapi mewanu at sensa kanga an tin tamin ta makuri nakarawa kina ko meraki ang kan ya pun nako ya ge ini the plan de madam speaker sa kaungay ang kan kan ta makuro pa na makuri ni karawa ya usa kan na kon the plan na ge ya karo ko nanu ni bayre de te nero tare min na ya makuri kan meraki si te buah te pima uwa tanga si buah uwa si pima anu design ana na si te pima to wana te percent men na plan na re emakuria na ngane ayo sa sani kai sake sa sani karoko tamani ane mangero na batapun ebonu makuri ni kapane kani merake ya plan na wo batapun tanga ayo ay tong ngane ba na kaya na ron na re na to kana kanga te ndai te sati marang kane kayo atapun lagi makuri kain na makor ya pun bubusia pa na kaumaka te makuri pa pun mo yang roya anatan kain anatan makuri taro na ikaw nga punta makuri na pun na ko may roya erap korapate te minita te sati pokan na select ka wantay Yara ba te minita kalinya pa yang ari esyo ya arun na para no na pa kana umero mate te mi yo na yo metu pa ya akaro ka ya apa kau sih ya ani mari pa temon popu
ano ne mga kapenuman ni kito buto na mata kita tek may ari pa eno kwan nan yata kan nga ngati na pa na pun meraki ye corona ram ari kaya be merari pa ako na panaw nge ana te bukin na tau tek mana pun bukin na ya ari ya kausra para pa nek makuru ya buto na mata bukin ya tapari ya to ge Kurapa te sate ya pusi ko mic ngaya te minita. Era pa tante te sate nge ha ko se ta se punte busi ta kau ngau ko sagi dia ni buku ke arari pare ta sa pun kau ngai ka ni meraki pare pun mo yang aroi ya tan mo kuri nanu ni pai ke akora pare te sate ino tam krop Kurapa te minita. Sen kon kamera sira kari mina. Peka kira unte sate te mende karine ki meitara wayeta honorable terieta memenikia ke na ko unte sate. Ropa de speaker wa yo de kan usira ya san de tapi kata pusi yon katian di kedua te GCS hari na konan gari ya ten asma kurun tarawih taki Na pusi ko te sate te bubu ho no wa. Rada Ngai. Itimeto niya itandiri into preschool may tarawih ataupun men na bokro na yon kiribes kaya kainan lo yung datan nga pakan na yamanin mo sila ay bukin tirili ki uwat nga uwi mitenu meso ko kasan tayo kan ginawan pahin potak makulit naman kung natitaw tayo kan kitimili dan potak ginaman tayo kin na pa may sila tandiri into preschool na asa ni ben yaray ginawan pahin ang potak ginamakuli ang para roy bukin tipani kay pakan ayaman Kurapa te sate yana kaya kakam sira kaya yo. Iron te minente pota kin makuri ibukin te mani abe peiren kari kira ke kaum presidents honorable doctor te uwe to aswana koim te ta kaumen. President Deputy Madam Speaker, wayongan ngakan na asya man sa tiya karine ke meteroyet. Igadak na kon sa di man na karine ke meteroyet pa ye te pupu te ngaun mesmen ni kiraya tan de te preschool e ka soi pa ka yamane ni mustra i bukin wo tanga o mau ni de ke ma kirakin nanon ta kai pa Kurapa ta kaumen te sate. Ropa diberi speaker aja kar parang te diberi teman teman nana kaya ataupun teman omong sila kemana nana kaya no tawar yang ana yo ay kay ali bukin ni telik fran 2024 angge 2023 pa ano taw mana kay kate ade mo na kite mi policy yun mo tanga ko meter mo me ay akarog de pangamane mo tanga wo bi me ikan nora ro yung kan ni apuni ni ma supplementary bukin na dali kari wo tanga wo me asan ka pa ni keswa jero Kurapa te sate te kaumen. Irapa pokon sidaki ta ko ta na ko rotara kan na bare naron ta kai ba de sen kabasa ta ta kayo at li frante mo pa kan men wo ta ngau mau second wo ta ngau beten ana wo ka dira Kurapa ta kaumen te sate. Ropa ay iba sila bakante kay sa kan mana sa mata tay ang kanya patapos si te sila tayo kanang aroro ko ratanda ini ya anak-anak pun education no suanga ke parangai arami yang dia sunun paint finance ay isipe ngana kamana masan dana mirare ami manene pendak makti ako ay sana betera ngadi ikan nora eno android bukin ata ye ani tawo kita pun yeri kita nak criteria bale ngai exact meron education hari ke batan nei ay busika bakaki nang ron finance mai sa no tera ora ngan ne pege Kurapa te sate ta kaumen presidents. Irapa ko para en el momento de education ta an min na ya yera ngasan karo ya ai ya paro kama ya karo ya bino ya to an ne ru ya ma de ali te ga ba de ka na ita ke na gin do na an ne punta gin sa dia ka nek on re nak on re sen ne ka na te tera
SFU ito at mga nag mo ko dige taga uwa kuna rin na palitan may buko ya kung isang kalimen de staff list dige o ano nga to ako tataran nga ran tanang amon nang kung de preschool de yena ba bugina ka para ka non de ba ka ne ki meta wa men po na ka ara yan de ko tingi yon de CRO ngita de Civil Restoration Office ano ante ka nga tuwa pa tangi kan na mga mon ka nga yi de declaration na mga karaoke haran mga verify po na amet akan po na raya no po niya bungin bungari ye pa tamen may buko yan sa preschool ya na akara yan de CRO Civil Restoration Office wan de ka nga na awandar na ida kina tamen na kung di mo to na natin man na mo tamen na kaya asen ni mga da to asen gene bet mogulin yan de per de Pacific Labor Scheme ke ande piaz me to snack generalize mo to na ke ante de tara yeta tabuni at segna agi ben de ke tagan da ngate kai ni pai de ke na yeta ya pa ni men kai tan di me ta itaro ti na ita ya asen isek da ke esen kana ko di ta biu drama kai na yo ye ka tenga na ba bare ta kan sa da bare ka re ye ante na ka to ta yo na te sati ya nek bana no ba kuna nda ni pon mina no koiro asina spona kan ni pon ke dia no ke pataro bukina ke to ke na kai ta ki na kai ngasi mes pon ti ayo pon ti de kai ta da pon ise wota ke ngai kuna na gira na ki pagaye te li grant no ko yante tandirin de plus ko bare narne tagi narne woken na konan pun nangala ite list te satia ne ko sa on pun na garoro ite me na ibu na kana khain te taroyet elo Korabata kawaben, sati. Sila ko de, ito ko man ako, ay ako rin nga, nang itong itinanda na may usi ka nga, ganong orati. Para arakan tanin, wapos taburon. May kain kilibas nga, pero may, ay harap, parang nga ito, ang po niya, yakan apon, at imeton, niya yakan nga, ito apon, nani, ang ora, ako na tayo, may mga balik na tayong dari. Kaysa, at ako rin, yakin ikaw tayo naman nora, at titita pidiwan, yasan, no? Dan natin ito, niman, nagiyari, naki, katayin po si tayo, hindi. Katapon si tayo, posi tasi bukan te sila kana ina no koro ronde to komen pa hangan pun ko ngokian ronde be rongo na ana staff te kon be precise so ato ko pa ye te list 1 na ye list 2 ye kanga ismo sika nora bon emang pun kanga sesane karon ka bakakin ya ada apun pelen puron tangira ya man ala ro pun nane be sapo tay pun te posi tira ro de rasional ale era sak list 1 ma mi list 2 ngaya so kami kan list 2 so imperen list 1 Korabata sati, takon presidents. ko sa tekna de sa de yakne ko ba ton na ye ka nga de ka nga de listing nga ro ge list 1 no net ke list 4 to wait tenemos menimen ke ada ko da na sina bu ne ka ro ayo taran de boarding right on the deputy speaker ye tenemos menimen kai sei de ka na yan list 4 to wait swimming pa kaya ayera aya li grant amen de group an tenemos menimen sei de mai taroyet atonga yang kanan anari te ak nang war ye ni men ya sani sek da ye te ngana adin bon te mai sa da on de mai taroyet ke ma ro ya mina kan yan de list ade these 4 to wait meta ko sina ka roi pat ngai kan te ya na pun tabarin roi no yo ko pa ka ne meta ne bu ke te ba ko ngan tu ngare ya kai na kan ne ma kan ne kapun muy te tai ngana no pa de ro job sing kita na ko ra ko na ma pun de jana ba ko ba ye ta on ne te men kan ne ga taran di bo sa yo ya ki e bu se sen na ba ye ai li kwanti bukin agi nanon te inda ten kai tada ke ta ki ne era Korabata kawaben presidents. Mike tayo. Sana kon kana rasira karimina ana tabaka kironte sati merakite menna karinya ki honorable monna tayan ta ki ana ko imte sati. Personal speaker kan kanyo ko wan siya kita ngayon ko na to kagitimina ta pe ko nga to siya ipa kaya
tekan nakaibu ke maraki are Te sate na bubusi ko wareka are question number te pupuat te puina. abra ngai ngai ko ngai ya de jana no kondare me ko Ya, ya. tambe Kita kan. me e kona te tau te ka te me ta tapi na ko ngo te o sei pa ye ya na ana kona ni kare ke te kanuanga na ko ya councilor ake asia men tau te na ko councilor men ne ya pa makuru na ri na petanti te ya Kora pa sate a mic. Ana kaya kakam sira kaya yun te benet bota kini mapuri bukin kate ina pera tau te kaina noa honorable Harry ta kais ena kaim te meneta. Rapa, Deputy Madam Speaker, rapa te sate sirak te Speaker, rapa te sate yari ni na sirak tauroyo bota kini makuri ntara ayo kurap. Kora pa te meneta te sate pokan sira te mantai. ya penting kalau batin ini tangkai tauran ka mga tarana pa yo krap singai Kora pa te sate a mic. Te meneta. Akai rapa te sate ye ata ya pun ye kanuan te makuri ya sina ke ta ta kamete pai ya sina koroi ma iko ata na pun na te tai na pa tu tan ma akita kanga pare sa ero ko te bubusin te tai yo sinang makurian koroi ka kamete pai yo ante te bubusia korap. Kora pa te meneta ai noria pe kan buka te sira ki te sate mi tarawa te ina ina no te menna honorable te pai wai na kaim te sate. Berapa sebaik ya karabarik di seti me mereka tapi kan ne yo ko nanti yo ko timinita kali ni kin kasi wata akia ana yang pusma yo na ko ni kili basa panin kora basa pa Kora pa te sate hare pun si te tapi kai pukin meraki ang kaya se wata ke papa ini kiri pesa panin nangan kan te meneta ko kubrete. Ngaya na kaim te meneta. Era pa te sate mai te ina no ko era pa are pun meraki te sirak mendaron na sina koroi sa pun korona pa na pun genero te tamakuri ke era Kora pa te meneta kaya bene pokan te sira ki ane ya ki akan pokere ki asena kon kan sira karimina ane te baka ki ron te sate me taro te ina yete te menna ya karinia ke on po te yeta meniki aki ena kaim te sate. Madam Speaker, yo tekan no sirak. Ya santa te peka te bosi yon ka tian diki to una te chesis. Ade na kunan kariri ya ten asmokolon taroita. Au kaya kana pa pon kanuan na katara-tara te puta kindiri ibuki ya apta ki apopura daron taroita. Kunan bosi ri pa ya pakaya tekan na yo. Kora pa te sate ya mic. Ana kaya kakam sisira kayo ron te meneta bota kini mapuri bukin te reirei honorable wate kita kayara ena kaim te meneta. Madam Speaker, ikarapati sate yari de menna mai tarawayita. Nana siraki o nana siraki. O ai kukurin kana ko ana kaya tau te kayo. Kukurin te akin na konte sate o te usayo pa o tabun makuri e tau rain kai ni korawat kakatay kita pilots yon Kravipan primary schools na konti yeses. Yon the makuro te bewa ke asni be yek pa na korawat kakatay ayo yoy. Ayo are nawak kana erekaman erap. Kora pa te meneta te sate pokan nam sira te mantai. Berapa Madam Speaker, karabarik di medan tadi nana ka. Ada tahu pun kaya kan roy. Aku ya kan kerja dengan CSS dengan small balik. Aku nak nak benda kayak gini balik. Atau nak kis taruh. Ada pun sih kan kemata tan. Ada orang kan kangai soran mongot. Kangai bang mga pulin nukir arun na may main na kangai pun. Ay kurang itu orang yang karuat. Kurang itu aku nasi kemata kan wanti. Tiada lagi program kan. Kora pa te sate te meneta. Porabate, Madam Speaker, araba sati bukan dari stek ngayan ye tirung kami pa tuan. Sang was nakatiat nam Jesus parang boarding, hindi pa boarding school.
tekauang ko ngayon sang karalpes sentraya pe ke bubra kis makuria parang ang daidang karalpe aki dira the primary school pero ang dokon nayakin na may class 9 sekarang orang kau bunga ada yang mana orang semua orang bayar untuk orang Amerika ayo dok yang kan akawarat ya tarawih bikin form 4 gitu lah di tahun nanti ngayan na tamin kaya na waktu yang ngayon pun kira orang nari semua orang kelas 9 one dokon 9 Korapate temeneta tesate pokanam sirak tagawatay. Sekarang pada temirdan dari nara kamatat. Agak bukan deh sirak siapa sih untuk busi nak kau yang nara atan mau ada orang bayi kangen kangen itu tuh mana taruh itu pakai anak kalau itu kata yon busi bayi kalau lagi pun desain doang itu dari kangen dan aki kompromis nabi terari arun ya kami tu bayi deh ya trout tapi iro ya nah kira orang korak per pendengar orang korak bersih tu busi kan kalau lagi hari asal tadi nggak ada mana kan ini kena orang beda beda dah rap Korapate sate temeneta Korapati, Madam Speaker, korapati sa team, bukan setiap nga, ayo orang project apa senatin lah kebesia, ang kuas senatin yang ayo 2027, orang yang penentu as makura makia, iya as makura, parang penan converted into primary, nakon, ang pengen converted mengokir orang kuat primary non class 1 non class 9, erap. Korapate temeneta tesate Aya pun rawakin nanan tesate kaya kana rasisra kisa kon gana rasisra karimina ada tabaka kirong tesate mi meraki temenna ya karinya kaya honorable manata yentake ena ko yung tesate Kang ite kana usya ko na tau te ka timir sa tapin ko ang te usya pa ya pa kaya te kana na kaibu ke meraki yung temsia ale anamon karikya ke ta kausya ta yai te yok Korapate tesate Anak yang kakam sila kayo iron tibita nta bota kini mapuri pikin katain na pera tau te kainanwa honorable Harry takais ena ko yung temeneta Proba speaker oyo te kaya the speaker ko karinya ki kukurei ni kaunga te sete yari ne mai marakei payasan dinanoa ki DCC ana pe pani karikira ke ta kausira ta kaibuke prop Korapate temeneta bukan nam sila te mantai te sate ya karabate minita na kaya kariyasan ni ano no DCC oto atra min na no kina Korapate tesate temeneta Rapa te sate ke aware ayo are kanga ponde rapa tan korbo ke atara ruwa te takarikira ke ha ta hanin kan ta min nan na korang kan mga kawara ke ki ta te nakon cabinet kapasa cabinet tang kanai pun tauran kan kemarin ata sa mga pundita kita sete rap Korapate temeneta sate bukan nam sirak Pwede yawa te takaberman ang takay bukay te yak. Korapate sate temeneta rap te tai karena aku kurang sate pakara ini te mai sinte te takaberman yo ana ta ya pundita ki mangaya kana ya mga puntang karena aku kurang kurap Korapate temeneta te sate Iguray te itak. Korapate sate temeneta rapa kaya aku kurang ya sama pun ngayon sabun pala suot erap Korapate temeneta ya pun pene bukan nam sisira ki hande te sate sina nakon ara sisira karimina ada tabaka kirong te Ai noria ke te rana re te sate me taptoya bian ona botara ka puto finga wa ke nebe te akane ergo iro ya ka parapure ya tona mara strek ta ma norak na rimina ana ron gande sira ka rimina na panta ka kine pe iro te sate me meraki ya karinia ki te menne ona po mana te yenta ke na ko te sate Kang ite kana usya ki kona tau te ka timir sa tapin pokat tu botak nei ni yon meraki Ari atak nara na titoka ni meraki ni katian na ya ayapis na pa ina na te yak
Korapa te satei na kaya kakam sisira kaya yo iron te minita. Nde pota ki nama puri buki ya ini ron dikira ki o takakaro o kamero ya Honorable Ruth Cross Consing na kayo te minita. Korapa te speaker. Te speaker korine ikukurein ko nga te satei te menda may merake. Paya wa kya upota ki nama kuria. Peperongan te kadikira ki ibukin katyan te multi-purpose integrated center. Arepa kanebe yana ay center aine yon kiripes ni kapta. Korapa te minita. Pokan nam sirak te mantay te satei. Oto ilo wata kabeno mana ye. Korapa te satei te minita. Rapa Madam Speaker, rapa nebe bukan na anas de daya yo hanga ara kami ba yo ara drawing as isoy mo men go through the cabinets ara design na yo me te kantaningan de daya yo hanga te buat na bunja nga te kamera mani yon te senda yo rap Korapa te minita ay maine kana kana konti te satei ka kaya kana na bukan di kana strike ta kawan tayo ya para puri ya san ro te akan te satei on report ara kapu yon te ina bank job is ngi ngapong ay yarari apen kana ka strike na konti na merurungina bukan di kana strike te satei merake na kaim Sen kagin takap may area pa siya itaro ko sinak. Ay tira edi ngai nakon teman ada tempat na punna tengah minaki nakon Araki, ibuin tahu anak titi, tangkai yang lagi. Korapa te satei Mike ta yaga Mike te satei me merake te minita Korapa Madam Deputy Speaker, karabari te satei bukin bukan na sisrak yo kanga te amounts ki te mai sa yang kanga te estimates yon kanga the design resan drafted ke san karag mentelise me iswaymen da jaka kire iswaymen completed that a master plan yon din an integrated center kai iswaymen do ara design or expense or costing no kon the cabinet span agarwana review or iswayna be mendige ana funding by kai din steps ai ka ana so I don't level one. Ang I will see share the estimates yon the costing yon the design na yo. Era. Korapa te minita pokan am sirak ta kapanyantay te satei Ya kada bate minita, sinai. Korapa te satei te minita Aya. Ngaya te right te satei yo korapa Madam Speaker. Korapa te minita sinaskipa na sisira te satei me ta tuwel sana kon kanda sira karimina ana tabaka kiron te satei me akarinek me meme arbon te litan ta kaitara honorable te serial ambon ena ko Korapa te Speaker away te akan no sisira Kora ya kanga tan karikira kinte pa yon na pimeme na nakaini peide ya poto koyo ibukin kabakan ponte pa rinanon te internet banking te IB kita kan kumanin te computer amai sai ka ke ya accounts in the bank e ka si ko nga paka pon na yes from ni pa dapatan te mani ke te cash e kuna te militar te pena kapara pabukin terang kai ya ke bismaya dapatan te mani ke te cash to koyo rapa Korapa te litan ta kaitara ena kaya kakam sira kayo iron te minito potakin mapuri bukin mapurian karikira ke katimia tuan kora honorable te kewa taras ena ko te minita Deputy Speaker kurine kaita wata sete ya karine ya kitema na yap mama de pekan na sila ki ya pun sita pona ba mate sila ka resa de peka kinti au sana te kaya kaya pun sukuna pendarona ada pun time to ko le change ni ko tak ma ada yon de mama ni bus mai man kita cash na ko ya customer sa gi ya kanganga mate IB on time to an ko ngaya pana pun dia ni ko ki ya account mate yen set bank proper Madam Deputy Speaker Korapa te minita te satei pokan nam sira Korapa te Speaker I kai tawa te minita na kaya kata ko puro ay me aronne o taya ay agent pa ye te kese sere angana kireng meto pa nang dia inswangi ame ta banang kapakamane nti IB
ita ko bangkay kay minta te numero ro na meto koyo mai ne e maka ke sirakyo ata sme sendo ko te mga te kesi singkay pa ako nan pusmaya te kes na ron ana kaya ka te minute ata pun si te bubusi pa ito sangkay nako to ana kesi yon nei te to koyo nako na agent yon meme ata yon makoro Korapa te sati, te minita. Korapa, Deputy Madam Speaker, apa kita sati ya kalau ni butuh kan dan sirak. Aku ini nak awak ni karena orang apa, ati metuan kalau ayu kan ti arah centi orang apa. Ini nak awak ni pergi kain tu kau karena ati metuan tu kan kau ye sekila nak kau ye arah centi. Ayo, nere itakin ni main nak kalau ti nama kain ikan. Nere nomor makai tu kau, ibu nulis ti bayan yang kaya kata yang ni kairo ya centi mana kapakaman nak kau ti bayan ti IP. Ay pun ina nandara upo makain na report yene pakain the management ka ronida ay pun kana ko pa na unto ngiya pa inangin tuweli ay kinangin muantay dai sa kamel ko pa report na mata yon pa toy atoy pen ndike ya account tike kita wa kari kita pa yete pa yare awanda nga pa yasan ko tirong rong ani ri agents na ina no kawa kin ndong tita ye kana ro pa ko pa itoy ko yat mama kita sport ko tita ye toy mine yang mga kakak kita sila kay Aku mesti akan pun nongrak kain tu kol, the chairman makan ng board, the CEO, pa edian, mula ko nak ako kita nan, misek na ako yakan ti, nako kita nan, change yan na mereka mana pa na pendian dia, na, nagato ka mo ti policy nang dia compulsory ti, tagapupan ti DIB. Dari kinan na pun kan ako na panahon pupusin ako yakan kitipas, nakastamas, parang kayo naroon na kang asawa akirak. Hari ini pernah kalau ia account, pada yung kaya kawari ni kaya nabeteran mengongo, handling di tempat ia teman, tahu-tahuan teman betera, kakaraya na, yang lebih beteri kinti, tera, tempat ia IB, nerunda pa yang orang yang kaya customer statement to call ia, napa, agak ya kanga pasti karena kau napa IB, nak kau nak account to call, awak ni kita napa agent, ayah kau sih nak kau napa ya pa, ya rekawa, nak kau napa pernah orang bubusi nak kau ya customer siapa, ayo orang kangai bentuk akhirnya kengkai, serius, kaya kita nak kau kira account. ما ينسيت بان قربتي مادام تبي تسبيك قرابة minita, bukan nam sirak ta kawatay te sati. Qurabati speaker irang kai tawa te minita narunte panano po kaya rapotan no ameta kaya kyang kaya account ata ma po kan no sisirak ibukin te tan kainis mena kaya ka te minita tapuni ay ako na te to koyo ke te minita mena ana bebentara ruan si taraya ba puni rapotan no ameta ita pun kanga ngayana ena agi tangira na yehi account in the bank ito pun si tau may sin na yaman ya kakareke si bukin pa ya ano ero ko na pen mga pen akana si ko nan di na pera rapat te pe uai ka to yei na beta kanga ngai royen karawa ya account na ron te to rapatan te makoron te na ni kare se te pe u ya te milita dan pusia to ko ngana ko nan terai terai kanere kana puni ya kanga kana pun ko nan pusmaya ki ayaker asingayan korap Kurabati sati, te minita. Kurabati, tapi madam speaker apa kita seti butuhkan dan sirak ya kau. Atau apa antara ini para customer ada report nama tu betul tu ya yang kangang atau nak itu. Anda mengariki apa ya kangang. Ya resto apa. Itu akhirnya kayu itu apa. Aman orang ini kayu mana. Aku mengatai betul betul ya mana pada. Ini kayu mana nak orang ini runti. Itu sama nanti council. Jadi nak orang benar nanti ya countan ya ke. Ada anak lagi mengakak ini teman itu ya. Ibu kena pen kau kena ada ibu yang aki mangap aja mana, ibu kena baru nanti kadang dem pada benar nak kena mais teman ini aku tak tahu ya, ayah mais ini teman ya, kau nak ikat ni, ya kita, ayo kali pada tu, aku tidak ya, nabu busi, anak kata ya, anak kata ya gimana nih ya, amang kata kaya, ke, nanti aku pas sawakin kain aku naruh sebentar yakin na, saya aku digital world, ke, harus nang main work, ke, aku kata ni ngapa nak isu, di kain nara penting seti ya kain nara pada mana. Apa yang kan metaraw nangin peste mo ingin ako taraw ito ya ke wanda nga pa na ida na pepukon de ide kam ka ko kapakakan to kam de gi pese ko ki mga kon de genderi ari ya ida pian ko man ko man gi kain de kapanga ko transfer na kan to kam de na kon de gi pese
ko tuang le beti chinteri ari mina ite piang po ya pa kanto ko mayang ko ba ticket online ako ka ay kang kanon to akira ke kang asta ko ba kabi te tike ya makuri ra po to nam to nirne e o akin ka yemi tawte ko ra beti madam speaker ay kara pari kiti seti nan sila ke mo te maro era Korabate temeneta tesate kaperian nam sira. Korabate te speaker ay nagira pari po kaya araputan nabda tasi te pupusi ibukin te ibukia yei karikira ke akaroga kin tenan rapatan tenan ya karesa e to na re karesa pusi to na account na kapunga naki o ane kan ako na pen taray to ko ngana te enang kami to ana swai kan ako na pen taray re pun nang kanga na ya account tan karikira kita men Korabate te sate te meneta. Kalau pada beti madam speaker ada pada kita teri tentang kaitan sedi me mam dan sila ka wow tasan ori makan dara kol sekarang wantara ya pantai ya akira customer sekarang atau tira the way forward ki aron atau baki ya korok kai panai dan pe pokonti tanak kan korok ki no one left behind sila ka yang ada ana the win ana kukurai na beti te ko ki to kinti tai ana pe akena ana konaga na suku minta krop Korabate temeneta ya ben peri pokan te sira ki anes na kona sira kare mina ane ta peka ki ron te sate me ni kuna te menna kare nia ki honorable tawani meria ena ko te sate Proba Madam Speaker. Ayo takan usap. Tera keberperan musim rapatan John Napa UGA nampana wo isuan lo wanua ibukin meta taya kain rabokoren kuno kiripes apa ni korap Korabate sate ayo basi ko mic ena ke haham sira ke ayo iron te presidencia kare nia ki his excellency tanes mamau ena ko te presidents Disability, ikugura ni buka ni pai eta kaka. Taka kayu ma disati erine. Pa ana pota ki terapatan John Napa nana paparu. Mo pi meni mewa pongin no kitopa tanga ro pa isprime toana. Kama toana nana pai de nambana wo isua ni mewa waniwa. Pa ponsi toana rapatan saina. Ikinaki ni pota ki John Napa kita UN. Ma ana rapatan no kita UN. The UN bodies and specialized agencies. Pun si anak tahu tak the People's Republic of China. Korabate presidencia kare nia ki pokan nam sira te mantai te sate Ay kay tahu te presidensi na kaya ko na nakaparapara naron te musim te ana paparu te tera te UNCA ki te rapatan te John Nap. Yon te tera te musam. Ito pa tawan ito ay pantiri-tiri rum kay te bodan namat are polisi to na saina sekali ni ada tahu ya kena bukan sek Korabate te sate te a mic te presidents Naya, sana kon gana sira kare mina ane ta peka ki ron te sate ya kare nek me te menna honorable te si area lambon ana koim te sate Speaker, ay takan no sirak. Ikan sirak na teminit and meuri. Pabugin terang kayak kariyaka kinakondiorek temenan pay norak India. Naron narita ko tistaw kita. Arita sa lapaka wari minay BC. Penerin waya kon nako Indian pay norak. Kurabat speak. Korabate te sate ya pendeliran ta kaitara ana ke haham sira kayo iron te meneta bota ki makuri bugin te meuri ka to ki araki ana po posi na wan ena ko te meneta Bari bugin kemenangan di bainora ki sinaniku apun karawa ki untuk komite ali kinaki iro yata anda bagau yon tiarki ni kaini smata kaini baire bugin kemenangan di bainora ki sinaniku ni kiribas get the oasis medical referral policy kuraba sabat kuraba te meneta pokan tam select sate kuraba te speaker ari akera taines na kaparaparate kanwan na sira ki may tokba tiara ki ay manawina sira ki punata yete minita ay pun sen irora mena ana tapun makuriyon sira ki
si te siraki pa eu kona te minita si ka para pe anga mente ta kai pe ire ane anga ya ki ai kamananga ki te ora ki sa kona na tongara nei kai me sa pun e pun nota ye te minita abang e pun de te kina bete manga yon kana kona ni popo ki te minita pa yaren para pa terana kai pe ire ne ki ira kina no na nga ya kina ko ye te ora ke Korapa te sati, te minita. O era buat serai sebenarnya yang ngau te ada yang kita itu itu orang makan ini bes kayak kaya nara menot ya seni kena tu tanah sekorobokian dengan teori kayu me teori kayu boleh mana PC kai mana PC ya emang tangian kan mana ni India angkatnya narondanya kain isman sila gitu andai hari itu tidak terkait terus emang recommended by an doctor India sagi BC ba mga anak kurigin mga karaoke na check up yarari BC sagi yarari India na tri boss nga na reyok may BC naron na rehasan mga noria kain na medical referral committee awata ko ba ipon pa yan na re enang bundia na referral ya bundia isugu mboka gi BC pa bundia bokan tawa iya kata-kata ni tarai atau terani iya kata-kata ni tarai di medical referral committee yang teori kayu itu pengayan karena isar arun dari merulu yang korang bade speaker te minita te sati te speaker na ko kaliya ya pari nang kawa pe meang meta kasi tautana te tera ta para esere ete kinna te minita pa esenuk pa inora ki India yok ita dialysis iya BC mga inano na natin sususo mga norak tautan na rikite terate menantiara kere te cancer te tawag kita rin nga te selaka ko yon te cancer kano ka na ripos pa irin mantayin kano ko kipena mga chemo rik ina mga painora kiri ki India ariyak ko nang karawa ki BC te dialysis nawaya ko na ko imain na inaire na wereme arena inoimi te painorak ngayon kan nga te bena ki po kay te militan na usisira kere nga men na nakain peire nga asuka kay na kunti te ora kay bare ye nakain peire re nang kakawag ibukin karawan na no ya te usuay pare stabo me inang akira ke po kan te ora te sarbe ka weta ba en rein wa pa na kware na no ba ta punie ya na ana chance pena inaire na survive onaron na anak kain beide te komite o to ina ko narigin daka meauna na konton meawa teririk awain kan yang aye ya kinang para pa kangatin na ripos to kita reserve ka ko ware stabo meye na chance awain kan ne akan anang kan sisira kay bukin an beide to komite yak busmaya te ana recommendation te doktor PC pena na ko mga painora kiriki India korapa te sati te minita ko era bas baire de eta io de kisa io na pun kain sistema na ko ya ora gini kabar da way na ba kisi sta be ware akan na ko PC o to ko gina manangai iron de medical referral committee ang gero ko BC ya abun na kimano akabon bay pero sa baire pun terana hari taran dengan nonore kang offer, ayo na nonore to talk tayo, o ayo na nonore ra talk ta, ni kaya ni smith policy. Ito ba kana bunda tayo de sa dia karinek, ang kana yet te orang kaya kana hoki, ay yay bukina kana aberin mera ya na policy. Ay nang kanga na bes na tagi na kaya ito kina, ang wama tawa, kaya ngayon. Apun ben ye bugina ya kind of policy ya mo guli met policy ara talk this edo bayo na de gisa na montain tarayara ara tanti ni kapan bali na mga ruko na kunnantay ay do na mga ruko na ba buton no mat na na mare ora sa bali de bayas na matas na apun taray ni kasnerik ari ngai apun ka bag na bew yan de policy area ako the policy pun narapay ara ngana sa mga pun ka paran ka uwe the policy no di kare ay benar ke the policy
erokan nak lokan nak age mga te pai to wala pai ane sa puntara yang kan sa pari basa mena yayi era pa ne katayan mo ro yete sa di ya rinek mi mame pu dora kayo o sa gira ro mane taraya de sati o na usu de sati punista puna mga ira na kanta nga mga dai di buar de man de mo kule yung kaya on ka pay na policy okay yari ores na kata mga tarayan kakairi kaya nga apun de baya ka mare naras na kabawa tu tanah policy tapi tu wana sandi di sebab di ida men ni asan pun kaya fundraising sa aroi PC kaya nari ana ta kubana meuri kana babag meu ya ida ya gimana hari gede takapon pa meura sa mga tarari kayo yan nani usara gede trida na kaya tero sinang nora dos kaunta na kisaya pinapakain do suwari tawang kay merulok di drayo kung kabeg bayad the policy ayo kung banyi the policy pamina na the policy para ni kauwi ang anakam nora the bay para ni kauwi po ni karutek ang asiyan mo bukan di sila kayo sa bayan Kuraba te pinita te sate kaperin bukan nam srek Kuraba te speaker ito ba te era bate minita ito bate baye ay katayen nuwa sara kay kaipa naron ana policy te minita awani ko beneri ni direct policy o te baye etas katayen te kinda patuana na policy ni ang kwara ngaya ito to ko ki ay manangan te ora ki ay sabu me inang ko kuro mere ete kinna te specialist sa PC nanon na te baye katayen nuwa sara ki aki ira the policy kain komit paneria ni yo yene pen policy eneria ni rade terat tate tais pare aki anga yer sara ba kau kirpesion ne yo ska ka bongana te dokte anga ye ero kana di bose ere mai PC asaki sek tangiria ben ina uruana kain beire te minita mesna bubusia ben mga tarari ki aya ana be beire no komite pa eneria ni ira ta kain beire yesen maneveya na bubusia sa te ko kana ko srek ayo siwa te speaker bare tawe irang kakawak ke te ena si tarana wana si tara iri kite minita sen naben kairu ay te tomete kana ko kite ora kite menna to ira akan to bila te rikin na ate ora ke pun meau naben karo ko kaya nga si tapote inte te en si te bubusi na kon te minita kana ko na si mga dinanon dikena ana bebeire na komete bena ina ira roi na beta ta kaini beire ana tara roi na di poste te to kita pasi to kwa pa ya akira ta kaini beire kain to komete ate skala te ka nei men te terate te pa yeskan mga bubusi te minita bena tara sak tangire bena urwana policy men ina tara beire kiroi probate speak Kuraba te sate te milita ako era ba sa bayan de ayo mo sa uruya sa tanda ba ko no na kana na merurute esa dia karinya kay mga kagibiya o tanda ba ko are kana ba pulen nan para to ayo to no ngere kilo ay na pun ko e bateri po sa ro ro di tag mana de to tare ari ori no yo ngay ang taranan kanya ari no yo mi ko doctor sa ka toy de men mai siya sa gisira to de men Paidamen, ako katayan tarayangan, naronan. Mayari, sa namang mon tarari iti kay sayo, namang maruro mga ito ang kay naroon duwi ka naro, at tanataran. Ada yung mo kang aron kaya kanang kay. Sinagiyan ta kan naidi nevera. Ni kangay bugin ang bayang mo may kay. Sinapun sumumon na policy. Bugin daray, sa karaw ayo. Kada natin yan na baka na mga boy naroon, kanasan po, tutanay naroon, 하는 간데 가본 디너로이 어두 리페로 야기도 간데 도 리페로 키로보 ena togi naron na dialysis agana mga complications plus the cancer of the entire metastasis ki ana metastasis naron ya spread through the ranari the bloodstream the circulated na bloodstream tamat anan kanita ya bun kangang aron katokan ang anyaron tarana mayori imabon dinano na imaw tanda pa ko san uri ba tararo na ang bukan te kaysa yung krabal sa pare
Ora te mineta. Ai tarai ang kai ai pon si mio te minesa e po awa ara tai mostrava ngai ren kek tangden kanara mi tai te kai pon si te ne te minesa dai break kantani pa ya tauroi te taka to kita te speaker na kai na office si senare sa mostrava mo ang kai sa mga kira nan tiaus iteran awa e mostrava mo tiaus ang kai. bayar jakas ko pati tabusin ako te tera te minita karinek kana kuna nuri atau iman kana ina rega ngana non te man peren teri kana ya ke are bayar satani nga teri me sakpin kawin ya patira tabusi bukin tera kanga dita te tran mo kuin no pa ya ke asen krawak John Peru era pati Ora pati sati te mineta. Tapos naan bukin ate Madam Speaker, ara kanga sepuluh kana ko te kauring na ko ya ara kira kan kapen pa ye te kanga te karof te ge ara te ribe to wana bongin no kitoba angos penin bubusi pa ana penin karo koi ni kapen makuri ke anapun pen ana pun kapen iroi ni katangkong ko iroi taran sinin karo koi ina ro peira ke na pun na ke na su anong ko te to ko ani pare ayo manina kinkai ke kanga iya ite ta yan makan te sabusi pare ya pun seni pare to wana ni video ang kero kong kandare tin meto wana claim makana min tin meto wana sa mga bubusi skawara kera bubusi awasan pare kan din naron nare ke karuwa te tamane te finance na ko ira mga ruwa isubuat nga angayang kan sa banin kay saki ali sa kana koy mane naron ari ko meto wana November ke ay ta ko ba ngade tapos nani roi bukina ngastangiri apa makuria kana imina angko anang manena kina konte tiriri ke aku kana yete te claim rap Ora pati mineta te sati. Kalau te Madam Speaker ake asi te karabar mana konte tera te minita sekarang pa ibinte ito pa emata ta ana kaka ka ito pa pun ngona ra konte kai damo rap Ora pati sati. Ngani te sira kare mina. Pon na sira kina pa te sati ya kare nek me Peru ari te honorable tawaria kumia ena ko te sati. Berapa honorable Madam Speaker yung puri tapi kau sira kaya nek kaya kan na yai tapi wat tayan sora aika aro ko may saina yukin kakuruan te sipa na makuro akia soida ke spai na usia te minita akadinia pa yai span Peru bokun kanaro ko ikai ang kanakia atau ningai akan tengah pa naro ko yai span naro mo erap Ora pati sati yana kaya kakam sisira kaya yo iron te minita te pota kin makuri bukin makurian kari kira ke ako te miatuan kora honor po te kewa taras ena ko te minita. Speaker kurine kaita wata bekan na sira ki demanda te sete yari ni me Peru yo kaya kan
Kena kawan di satu hari ni, pau tamu makuri pun tim itu anak pangkai, dari kita kena habis insai na. Mungkin kerja roy mais ni pain tangi dah, tapi tahu rai kami aku mentai. Ati tu ya kata tahu lagi, panas aku ye, ibu kena ketuaan pe ya apa makuru, ketua ini kesepaya. Kenapa macam tiba-tiba speaker? Kurapa te minita te sati pokan nam sirak. Kurapa ro Madam Speaker, kenapa te minita nak kaya itu apa? Enam itu apa? Era una te speaker itu apa? Ya pun san kausa te minita ya makuriak karakan tadi apa? Pai ka ya repun dan komitmen tahu tak karakan tadi apa? Anak pun dia minta kurobugi sakit kira orang apa? Anak pun dia kurobugi. Pasti ngayan nanti Arab. Kurapa te sati te minita? Kenapa tiba-tiba macam speaker ada berkisati, aku sekarang udah kan te marah dan dayu menar dari sini kepada perahana berokon te sati meter tu miango. Asbun tim itu orang pangkai kakayangan, mati tahu kan saya nak dengan ia kan kata orang ibu kai, itu kira aku nama saya, naruh apa ya pun era untuk ini naruh aku nak semua orang kan dari remu ini kan, mesti iyo seperti dia kena pangkai, semua pun dari kita kena tanti ya ketua ini kesepaya, ibu kinti tahu dan ia pun kenapa ti macam tiba-tiba speaker? Kurapa te minita? Senang kan ada serak hari mina, hari pun ada serak ini pe te sati me Peru, hari orang po yang iran yuta, ada tapi kaki ne pe iron te sati ya orang po tawaria como yang enak te sati. Kurapa honorable Madam Speaker, tahu mana kenapa iyo sinabusi karena kurei speaker sa naputa iyo na konta kawan karena kurei itu speaker karena kau takas ba, terap. Ngai ya note da yo iron te grava sana kon kan ada serak hari mina. Ada baka iron te sati ya hari ne me Peru orang po tawaria como yang ampung te sati enak kan. Berapa? Kau tahu benar bang tu kurap. Ya ukurin karena kau serak ada nampak na tepuah apu ya kan itu kan. Iya namu sinar tahu tak bukan karakan ya rawin sekar. Na bubusia te minta karine karita pen. Ya pakaya coba pano ya na yo atau ningai. Era. Kurapa te sati amaik enak ya kakam sesera ke yo iron te minita te pota kini makuri ibu kia aine iron dikira kita kakaro kamera wa yo ameta Honorable Ruth Cross Consing. Enak ko te minita. Kurapa Madam Deputy Speaker. Speaker Corina Ikaraba to Sadi adding it to mend the may Peru, none as Sraka or York Yakan and a gara de Tautera. You grain gong to Sadi yarin it, Pota in Makuri, a Demetuan Makuria, on Catamarwai, kind of bed. Nigines Nahan went to Musin, Naran Catamarwan, the money in Nipopo in Okoyakara, Tan Naki Makuri or Mauku Nakon Narakona. Kurapa te minita te sati bukan dan serak te mantai. Berapa? Madam Speaker, sekarang ti militare, esen kagat sek kau, karena bayar, sekarang apa ada ikai pun kanuan te, terat tema musim nan, iyo karena si suku singkuang ke si semana anda, nak kanar, nah sekarang apa ti militare, bayar, ama kuliah ke iyo orang kandan yang bayar, enak kalau kita inon time, tasinga yang arab hari te, ti militare makanya, anak habis. Kurapa te sati te minita. Kurapa te Madam Deputy Speaker ay karabari te sati ibugin bukan na rasisra ko yang ira araba kai e pun me ada pa ayu ana pun karo gino ntaina o yang os confirm pa ye te tahme te baino kon te tri ka ana ro ora kan tani ga pena kon nesna ko mina hinlan taina dara. Kurapa te minita te sati. Berapa te? Ay karaba te minit dopa akhir itanti. Disita kita obat kakai tahu. Arakan tani ngapa ya? Hari apa suku nawan pega tera tebur. Arakan tani ngapa? Nama kuliah kina antai na dia. Arakan tani ngapa? Nake akai nano asikun tani ngate tera. Tera kayu arakan tani ngapa? Nato pagi nano yang kaya. Arab te. Kurapa te sati. Sana kondara te minita. Sana kondara serak hari mina. Hari itu bahkan kira untuk sati hari ini kita malam di Peru, honorable Ingrid Yuta. Hari itu bahkan kita pergi Rome, sati hari ini kita Peru, nabe honorable tawaria kami yang enak kau itu sati.
Kuraba, Honorable Madam Speaker, ikukuray dikin kanako na sirak taru sa tay may pero atangay tayo kana. Posita bukusin na kontaminita aretape na pa erawata araya awameta akiyasya ni kanakoy nakon na nabis ibukin karawan araya akatakin na mga dinanon ayaman nakimakur dinanon week ay kana kanungora pa aresoyment paka nakon doko na yakaya kain na mobis me pene kona mais tibakaman mais sila inon di tempa yu tiyak Korapati Sati Mike ya pusiko ena kaya kakam sila kayo ron timinit ito po takin makuri buki hain ni ron dikira kakamuraway gamit Honorable Ruth Cross Consting ena ko yung timinita Korabarik Madam Deputy Speaker. Karabatis eraba desati arina zemena may beru na nasistrak oyo kaya kana. Ikukurin ko ang desati yarine pa yasan deke inanuni baya kain na wabis araya ibukin dinanwan ayamane akias pwede kidoya. Korapati minita desati po kan namsirak temantay Kuraba Madam Speaker, ikarabati timinita nanakaya ka ito pa natata ito ko. Ayar asan deke ro na tirana rai kai. Notara na ba arakanta ni nga pa ayar ama kuya tinanda araya ama tai kai onarien arakanta ni nga pa anaben ni paka isa ki manje te parente di kai yo kana esi otara te. Korapati Sati timinita Kuraba Madam Deputy Speaker, araparik desati bukin bukan na anasistrak yo yang au kantani nga bang kanarna ba apundo ko tayan bubusi ke tayan request kai iman de cut off au kantani nga bana ponde ke iraya inanan de payment dari mai na December araba Korapati minita po kan namsirak takawatay desati Kurabate Madam Speaker, arabate timinita ito ba ayar Karena aku ya, apa sa mga punta makuri mga yon nara, tiran nara riro na to, tiran nara kiro ba siya anda, kapuan mo rin kaya antan natin ito ba irawan na ito yara kanayar, aso iro ko iro na ma, sinabuset timirita kanayar, kuranda ni makuri mga yon tiran nara kana hati mo to ang sinasiniti. Speak erap. Korapati Sati timinita Prarava Madam Deputy Speaker, karaparik desati bukin pokan na nasistrak yo yang sang tawran makuri mga yan busmaya di kana analista kan ne bas nangan mga montara yon dinanoy bas na pun make sure pa apun san makuriyak be kakawag jirita kyo ate inatag ba apa kaya tayan bubusi kita yan request ayo harap Korapati minita desati Kurabate Madam Speaker, ake apun siti kakay tawo at karabar na ko yate, nakon timinita, kaya na simu bugin te, arakanta nga batinan sinisinega yan apen ra, anto bagi man penenterik, pare satay apa kana penenterik, apen nok teman, me arakanta nga pa, man nokin teman ya apen ra, ay sa kitinan sinisinega bugin teran ammo korte. Rap. Korapati Sati te minita Praraparik de Madam Speaker, kurapati di desati sa kayakin makuri mangkuan ka kurap kin na yo raraba sakara ore nakon na nakatenen tanero kurap. Korapati minita kaya pun pene po kan desisrak yan sina ko na rasira kari mina tabi ka iron desati karinek me kuria ana po panuera perina ena ko im desati Madam Speaker, ayo sirak ay ngay nga kan kurian andani nga loko ni kari kira kian da maron kawai nakona sa minute ala tapena swangi ya kan kuria baya sangai keswa ni kata tauman bukin makurian kawai ni kuria tayo kurap Korapati Sati ando pusiko Mike ena kaya kakam sisrak ya yo iron timinit do bota kini makuri bukin makurian kari kira ke agati miatuan kora honor po te kewa taras ena ko im timinita Deputy Speaker, kurin ko ang desati yarine may kuria. Pwes ni pare ko kanor karawan kawain kuria na kontismens enamila yan makuritenua nda karikira kaya karawan kawain on the kurapa Deputy Madam Speaker. Korapati minita po kan namsisrak desati kurap Speaker ay tawa timinita kanina kinanakat ay kan dimuin na kanaka timinita kanina Speaker
ona nangani le takatau paningai takatinunga ni face ke takatinunga ni mako ora ba speak Korapa te Satei te minita. Korapa Madam Deputy Speaker, I represent the city. Ako, naroon na atake yung cases mga mina yon phase 1. Ada apa ika puteri-teri. Abi mama tapi tu miang anu kuno waring muina kai. Asas pari ringi kana ada phase tu ipen ada phase 1. Na kan mga phase 2 ta mga idaw na pati didik. Ta mga phase 3 ta waring muina rik. Ang itaran na ito wana ti takarawan ti kawai na kon tik ta tiya kagaya wuwa na kon tinu ti didik na kon napaginta kawai. Ma ikani kongwa ti ikani kuring ikani kongwa ti seti ya karinek pa. Mai nan na yiri rawake skoro ngai meti apa makoro. Ane tu wana na may po ko nang kaya din ako na yan na work plan ti kay kuria. Ane sa sangkay ko yang inda pa makoro de. Ang ko karawan mo ti kawai kang ti takaroro. Ate takalevel akadevoro kawai ya kaya nang ni mono kaya nang tapugirak. Akati yang kaya kareworo. Ang kanya sa anikiran kanya ti as kung kanya dataling nga ti mga di machine na rin pati kangar karikira kada kang atin medium size machine ada asa na ben sipaspakin na konti apa makoro te pewa ada anya ko ana maintain kanya kawai ya kanaro na pakaraw hindi tira te kawai kang temporary ti makoro mo ay kulin ko ngati ti seti pa ada machine na ti creator ana na ko yon kuria saka target na kay ti yapusin di tempat ti dikay okay kanaro na pa na enere kaya nga na kanaro na pa ekta ako nan kauya monte kita monte sarumare ke tiaka kan ada na ko kanya kada nga pa ana pere mo ada target nga ana pere mo tamaro kawai apere kibas okay kurapati madam deputy speaker Korapa te minita. Puakan dam sisrak te Satei. kurapa speaker ai kai tawari ke minta kalinya kina kaya mungkin tata pun rang kure asa kina pa kya wanda ni ngai poka kini karawan awa ya kan kuria di tempat na sama kain na ro kesan mo montre di kya po speaker hal speaker pun kan na wisya de minta kalinya ke pa tayo nang ni kiri mo sila kya yo pa ngana ko tara au sila ki speaker hanga ipuni fugusiri kita akan takataw man ngai yung orang na kaya ka minta dito po me elang indaro ba takatunuan ni face kaduan mo ko sa gatay patana ke naratay tiaw siya ang kaya yo ke na kimna yari au sila gani ani kai pate bikia minta kai po usi esa ang kani kataw man ya kita karo ang ana po mo ko naura na usira kai po si usiri kita takataw man ay kara parun kapara akin pa kaya karo ay taw takan speaker ora Korapa te Satei te minita. Korapa te speaker ay represent seti ako tayo pukin kataw man yan kanya kawain kuria ito ay din kayo narakataw man parang kayo diri kaya po naroon na kam na orient kataw man ay kataw man pukin kasan kapenan payment pukin karawan kawain putari mga tinan payment na pa kaya na rin pa kayo nanon diri kaya po pukin makurian na pimana at bitaw emyang akan kanya karin mo narapatsit diri kaya narok kan sa mga nori ang ayo na rin na itakin na ang kaya sa mga kuriya phase 1 kaya para pun check karikita kay kakwari kaya pun karikita kay kapura tayang na pati takatuto na rin tungan na tayo tara yun na pati seti ma aron napagin na pa na maapi mama kaya sa kataw maniyak api mama tinibuy tapon di milyon tapi daw imyang tinibuy tapon di milyon makuriyan kaway ay kapupura kaya ngayarangan to sinanoriya ina na tayo tindi kaya rin na wopi may suwa okay sa ako na kanin doon aring mo rin masakit tayo pantay kanang mga teka-teka okay nani kang kanuan ti takataw mo na swak kay apa kana ko kataw-taw na pang kanina pupulan na ito ay karaw gid survey at costing ibukin kuriya yan na kang asipe mo may kay swak mga yan kay rapati madam deputy speaker Korapa te minita. Te Satei. Aya pun raw na te Satei may kuria. Kaya kakin na sisrak yan o sa nakon na sisrak karimina. Anak Noria pun mera ilar kira te Satei me pe yan te mende honorable Lavinia te ato te mare na sisrak karimina me yan ana rongo te minita. Te pota kin deire ya san ro kona karaute ha pa yita pena sana tona mana sisrak te Satei ayo. Ngayon te sana kon gana sisrak karimina ari na tapya ka kina pe irong te Satei me kuria honorable Panuer perina ena kaim te Satei. Pada speaker ayo silak apa kaya ang kay takarikira ke at the solar grid buki ya kay donek tayo ora ba speaker Korapa te Satei te minita te ena ka kam sisrak ayo irong te minita
de bota kini makuri bukin makurian karikira ke wakati metuan kora on report ke wataras ena ko emte minita. Speaker korine karapati sete ya karine ke mekuria ibukin na sisrak. Iburin ko ang sete ya rine pa utabur makuri dinadun na kampana de cages ete meto ang kay dirita ke merapata ake amamanini karikira ke bukin kariken ya ibubok. Korapa Madam Deputy Speaker. Korapati minita te sate pokan nam sirak de mantai. Mai tau speaker karona no takina ba e wa ki te rita ki on karikia ki mai na kin karikia ki ayo te speaker e kana busa te minita karine ki yai te kantering ata maro pe na wa ko ande ki te bai tamani ayo mai na kina ke kangal si ga andro na ko wa nga e monna ni man te karikia ka katikia te nga ya kanune ki te karikia ki na ye ninga ta ninga ka tau tau ta ninga ya na ko na ye te mai na kina ta ya Korapati sate te minita. Korapati Madam Deputy Speaker ada pergi te sate bukin na sira kayo putukana. Ako ada karikira kayo ada kai bukin na andas makuro bukin na highlight andaran tuwa na binti oneke yon kuria. Yengan dara kang ada rawak yon ada kang askatin ka kai maniya aska kai do ba. Ye ya pa te wan asan de maniya dalun ti apa mo asmakuro ti te bitu wemyang akitenua tuwa na te bitu wemyak. Gipono ya peyang o itaborre ayine be takayang ya naranuka ay kay kanya asan kang yete ay mak na ko yete nan tone sa kay mak na kon kari na kon tan na ay lete kay diri ka angkay te bukin kan te rongorongon kuria one ke ma apesu ko apikas amen yan to one te pool aran kan ayo kan sima kuring kan te global green growth initiative the GGGI ang kanya sinang kulita kinda pa kaya waking kay teme maroro mga pa nga ye ya an interest tera patayon kuno na penda an boka aron na project kay bukin karo konda beti the grid the solar grid yon asimo kuno ika ay katinwa kan ite kinda kanya re to wana me bokona punna na asimo kuno te sete ya kan ne me kuria prapati Madam Speaker. Korapati te minita te sate pokan nam sirak. Mai tau rik speaker ai rang ka kai tau te minita tau ba pun ora kai ne ka karona samang pun ora te minita teran arun teran the progress ke tawa kila ki yon tera te rongo ngane ka kure bukin na kana tau ro ni malena kai kita kari ki ke yo kola ba speaker Korapati sate te napusi te minita. Korapati Deputy Madam Speaker ako tapon ingay ngano ya kan oneke taro ya na bas makuro kita pewo pare asan kawarak ya tenan si makero ko gi ara ya kawari akawara ya akarawa ya seve ya na yas makuro akarawa anati akarawan de seve pa mai sina dia usod ke mai sina tenan community ya kana ikan tenan ya tapon puputa kita wanta ini kyo taro ro tenan merang men naus ke ya ne kana wanti atako wata naki suku tekan tering ada kangai karawa kita seve ya kono beti te blok ada yang kan kanuan ti temakul karawag mo ti seve ya kan ya karawag ngani ti repos ay ako takita kina ko yun nandun rari aspun sinima ton e ukina para opsin ko nan nakoy mitanti ya kainin sin nakoy mi kay kampunan dita kina ko yun pa skunan nanganing kami ti progress yon dara ana kadikita kay ka ikay sante kina ko pati Madam Speaker ako na pari kiti sa ti may kuria Korapati minita. Ay pondau nanti sate me kuria sa na kon rasira karimina ay na punta pa kakina me lo na sate me kuria ay na ngana natai ona po panuera perina ena ko imte sate. Koraba honorable speaker ayo siraki ikona ni busi maisin nikiran tamane at livelihood project ibuki ya kan kuria tayo opera bul ay mga tata ni metang ari mo na speaker ka para opera mga ay pandesa. Ano siya? Korapati sate. Ena kaya kakam sisra kayo irong te presidencia kariniak His Excellency Tanes Mama wena ko imte presidencia kariniak. Korapati Madam Speaker karabasati may kulian na sira ka wai ka kan te speaker ako din ibukin na laro ko te sati ya kariniak yon na nikira ni Manikuria the livelihood project the mais napi mawanu watanga wani pupo wani pi metowana the tara onu pi mero the science correct Korapati presidents te sate pokan nam sirak te montai.
Berapa speaker ai tahu te presiden tanaka ana ibu sa te presiden so konan katele apa kangan no ra un ke ngapong te ka kai ye to consumable ye ri pa te do ye no konan ka para na ko ayo ba kangaran teman ayo apenen yante taka andari ngan taka kire ka ayo to wana ke as fas paki na kon wo ora pa te speaker Ora pati sati, presidents. Era ba e bukan na sila kita sati may kuliah kan neka ngas pagin sebuah karawa di spasiban kata na koy na ada kana pun do te sati te man na ke te potak ada ya kita nalun te sati pa pun do kon mutara kay ya busi na apun aki kanina ta kain taire pa pun musi kain na yan na ya kira kaya pun tangiri akan na na smalak itu lo sati rap Ora pati presidents, te sati bukan di kamsrak. Ake bukan na sila kiswika isi kan kai tahu aja tak berapa sena ko yo semata tayo kan ni kan kuliah mata ta pa ye ora pa swika Ora pati sati, presidents. Era pa isi kan kau ngoto sati pa na parents kuliah ni mapi na wanu tanga wani bubwa narunan ni sana kan kada ye kai narona tauro job sini bubu Ora pati presidents ya hari ni senan kon kamera sira karimina ada pa kaki rong te sati mi pe yang te men hari ni ke honorable Lavinia te ato te ena ko te sati. Rapat speaker karena kya ya busi bota ke nau sisra kayo tayak. Ngaya kaya pendeta te sati pa ena puta kana sisra kayo asena mai na kon sisra karimina hari pun na sisra kina pe te sati mai kuria karinia ki honorable Panuera Perina ena ko te sati. kai tahu speaker ayo sirak ikan dia mungkin nak nau nak ya kata minta nak nau sirak dia usinte ya nak bukan kau main kuria ai busia te minta tapi nak pa enak mata ata pa anak ko ngai pa ni makuri bukan kata matuan lalu ni kau main kuria main dokon karawan kau main kuria koraba speaker Kora pati sati ena kaya kakam sira kaya yo iro unte minita ante pota kini makuri bukin makurian kari kira ke ako te matuan kora honorable te kewa taras ena ko te minita. Speaker ako din kurin ko ngoto sati yar ni may kuria pa sen pairek pa kuria ina karikia ki spana ina no makuro wowa te karikira kayo kora pa madam deputy speaker Kora pati minita uga nam sira te sati koraba speaker ita ko ba enon na kaya kata minta no sirak ina pa yon kau main kuria kangaya sen ko to ko te kaya kana ko no sirak kayo na ikuna kini busia te minta kanga yai wowam makurian kau main kuria ata pun makron kiribas to wana pai ni makur atau wana the temporary kanga te makuri kata maro aya kita iman ko ni manga ka para ayu na ko ya kana kuria ta ya ko song na ta te tai ana karawa kia ya to ana ko ni ngai pai ni makuri ke ta tera ora ba speaker kora pati sati te minita kora pa deputy madam speaker era pa kiti te sati ako wati nakarawan ka para te pa iyo pa yang mata ta na ko te sati ano ko ya kain kuria te rakarikira kere ko wati karawa ko inang
Dr.